oba bi a ote awade ase bema bi ote awade ase na owo yemfa ne se oba owo koranom bebre eka ne ho koratwe mu awade mu akansie ene emu adwendwen ne ekeka ho ebetumi apia oba bi ama na nya adwemu haw ana yɛpɛsɛ di saa nkɔmmɔ yi na mo na ba adwemu haw a moyɛ ho nsɛm hwɛ nneɛma ebetumi akɔfa aba awade dodo obi ti ase mu kuratwe na mu haw ene mu atete ebetumi ama obi akɔtɔ adwemu yade mu ana Owoahene no pay medawase ewa kwanya tesi adema no pay right na pa sa kwanya so acha empanifo na na tankwanja omo Nkoranza nyina ne obi biara otio wafidi kesi na no pay right yeka ponogamia na de ba bebre nsa dan ti ase ni na yeka se awadodo awade ye ade a onyankopon ene seda ehihye onyame hihye in a special way say onipa mfa so na ontre na bodim anaso o ma na body enye kese nanso oba ye afetena mu a ba bebre afa awade e wo kwan so kokora so a ama awade edi omunya e wo afetena mu right nti me sha se afri se oba ni kunu ewo eyire no mienu miensa ne enan da onipa no betimi anya adwumu yade ama na ayeye 1 yemfa ne se oba ote awade ase na ni kunu eyire no eye miensa na no kan enan oba bia wa awade ase a odwen se niema enkoye ema no ewo na awade ase enti se ekoba se ade eche na so oba ne se ne manan emanum owo adwimi so se ni kunu na menete no owo ma na wo ha miensa e wo ha yenu wo ha enti sa na akwai competition is ade eche na se sa ba ne hunu se ni kunu ntimi enye ade a ono petete bia ommo na konhoma anase omma ne sika ebetumi aso ewo ni fie a da oba de tini adwendwen ho anya adwemu yade amana yeye ebio oba owo awade ase na ni kunu wo eyire no miensa na nan na onni djuma edi ana onya djuma ebetim the pressure abeto sa aba no so because oso no pa ye nkwa ne ba bedi na eya adwendwen enti oba no ko kete so a ontumi enna na de ba ko so a yesua ne yehunu se etimi halipa adwe pa eye enna enti se uwura dan mu na se wontumi anda ama adwe no ne ho antono na adwe ho ansi ne ho so a da oba no obetumi anya adwemu yade amana yeye edio yenko mema no side bema owo eyire mienu eyire miensa sa bema so wura dan ma onna esan se ade ebe no de ode baba akoma no ebe ye dadin kese edi ama no enti ebe ma sa bema no so wanya problem edio bema so a owo eyire num nan eyire num na ono so onni djuma bia di yenim se unemployment ana obi a onni djuma ye etim de adwumu how yade edeba nso bema owo ide miensa ne nan eni nu na se wadwuma so esei a enso betina ama wo so wanya adwumu yade ama na ayiyi edio bema onso owo eyire nan ene eyire enum yana nanum awade a first na omoware no first na enam enwa emire koto ne sa what do you call it this aboa asitede eye nam a uwura mfakire ba bia utimi nya bi de baba akoma but ene yenhwe ene ye mremu so ene ye chemicals ye ma bebre asay ne ma bebre enti ye papa no kowura ma omunya nam e mabo akoma enti eno so ye one of the factor ebetimi ama obi anya adwumu yade ebio de mpasa mesan ka no so no say akana na ansase e wo ho bebre enti ye nananom ye papa no ma omadika no ware 9 eni enum no te omukowura no omodo afu a omutini pai bi ma na yire no say odowe na dowe enti oba bia kowura ma otimi bia moko nyadoa atosodie bia otimi ye bi e wa fom wo enti so oba no ye sa atosodie ni bia oba fie no na owo enwa emire kakra enti ombe hani kunu no ombe pepu de ma no say omo na konma anase onye ni tin enti akoba sa na say oba no enne wonya sa ne ma no a ebetimi ama oba no anya adwendwen a ebetimi abra na ma wanya depression ebetimi ha oba na amana yi yeda ase ne eye adesuamu nimde a wo de aboama yedi nkomo
na mimisa say practically on the ground nipa eba mo office nipa mo engage wo mo hwe wo mo no ebi ye as a result of nkomo ayedie ya na Mr. Cho ane dodo na almost dodo na okay, Pacho Mitio. Right, for one see na mimisa question wo ha. Okay. Dodo na yes ankofo na omoba arenyo munyina ba dodo na yibia. Omo taba office go say me se me ho akonfo ni nyina say abusua no niam enkoyi. Se on se nipa BP aba on chaka say ba se mi kono ho anata wa attempt suicide na te anso sibia. Dodo na ayesikasem ni kunu a ontimi en support no nti because of ya wa dodo. Ma me bi ba be wo na say ya na ma ne da wo ye no. Why not just a crank on pebble frano on pebble any marsh? Now, you cross with some, I'm going to say, Aden, you couldn't walk a year no baby and sack. And Jabofana ordinary de Cofino, a coya how ama or no obano, a coya how ama Nabushia, and Tisadia on pebble frano and coffee. If you are proper, oh man of phones of Pataquarian, a free move. So why is one of the factors and I never be down the buyer Sabiawa. And we would say, ya 18 penya ewo and they are system pa. Ya nipa bebre adine enkoso. Right. Enti wo hwe nipa eba ma ne mema na yenyina ma no so esan se ye kan wade dodo a wo mo na mpen bebre no wo mo no ekọ hia dodo esan se bia na be ma baako na ma mi na ma mi ensa enti wo mo na akọboa no ewo ho wo hwe ma eba ne te se de awo kan se ebetumi ede abayi a ye misa se ema ne mema no hwanum na adwemu yade pa no etaba wo mo so kese Yo, why me da feel be ye baka se dodo na ye ema abi se ene oba bia akwa awade ase a omo expectation anato money so ade na say ye omo we no ya na e wo so pa enti ye hunu se be ma ko awade ma on time den say oba no na ebe boa me anase oba na ebe hwe me but oba bia ko awade ma me butai ne ene so ade hu na say me ko na be ma na eden wa boa me ente be ma no wantini amwa sa kwampa no so a na oba da ko nya adwemu yade enti de me hunu se dodo na umpa ya so ye ho na omo wo sa problem wi ana omo nya sa handle na ye emma na omo nya sa ha no emme ma ne ye maako se bia ne yira fa na chi ana se ne yire ontini ma ono no enhiem e wo mpam dodo na ye emma de meka no. Right, finally ya no ewie no efutuo ben na ewo anasa memisa se ubetimi aka si ne pain se awade dodo efrefre eye adwemu yade de ba emma so titiru yo ade me mese kakra ne sana se meka achato no se se mi Bible ma meka che plain se enye se be ware mienu na miensa so bi beka se Bible quotation ben na ekasa asem no me ko tu na me ka bia anti panifo say and I say you say cut your coat according to the size of your material share material ekra and I say and to matama ekra so na wa pan wata dia a share right and this o your ba na say okowura wade na wo say be ma na wo yere mienu miensa na ayi na say o ya na wonti ontimi hwa emfa honkonko wuram akofa adwumyade e dia brawo ana be ma so to na say o hunu say o so ontimi hwe emma mienu miensa enkofa sa ama na bebo so enkofa how ebeto babusia so ana say emma ni ye ne kan say so ware mienu miensa na say ontimi hwe sa ama no ontimi hwe omo a e de how kese ebeto aban so e de how beto community ni so e de how beto wan katankata wo yefuma wache mo mo ade awo mo ya emma nkra ne omo nyini ni omo mpani ni entimi nkọ nanim eyi nana wo san ye psychologist said ya wo kan se me wo sika na metimi ahwe emma no metimi ahwe nkwada no a me ware boro baako a eye problem be any ho when we put the Bible aside problem be any ho ya the Bible no to ba bia wo sika na obetimi ahwe mana ma wo ho atowa na se enkofa dadwe ne how emra waadwen a betimi aware go ahead betimi adu aye na yo bi wo wa omo amamre no entia okay yo bi anamamre entia no na se usika no ebetimi aboa amo ahwe ma no
ama mmaa no atumi ayɛ kama deɛ a why not wobɛtumi aware na watumi aboa ama nyame nso abɔdeɛ atumi akɔ n'anim na sɛ yɛamfa Bible nto nkyɛn na yɛkita ne nyinaa mu kɔ a mɛtumi aware na mewɔ Bible mewɔ Koran mewɔ sika mɛtumi aware dodoɔ a mepɛ ɛyɛ gyidi a wogyina so na ɛbɛtumi ama ware dodoɔ a wopɛ sɛ wogyidi kyerɛ wo sɛ because yɛn nuanom nkramofoɔ ɔmogye kyerɛ sɛ yɛware mmienu mmiɛnsa a na wobɛtumi ahwɛ ɔbaa no afonso obiara anim right ɛna mesɛ meyɛ kristoni na menim nyame yi a megyidi kyerɛ me sɛ meware mmienu a ɛma megye torɔ ɛma memka nɔkorɛ ɛnti ɛkɔba saa a also you can make your choice and get your marriage wohwɛ firi psychological point of view a obi wɔ yere mmienu a te sɛ deɛ awo kan ma wodi toro yi obi wɔ yere mmienu a putu ɔmo in that category ana so Owoahene so wɔ yere mmienu mmiɛnsa no matter how you just sponsor your wife and care for your children you will have some psychological effect. One, eba mo wadi tro. Two, already am stress be foul. Three, already am want to member. That's what I say. And he say, oh, you know me and say, it puts you into a liar, pathological liar. You become a pathological liar. And every time here and every day, Diano, into misunderstanding all over. And found so wosika and to what they be and to what they be maintain what say ebe take place because oba no ase mi kan oba bi aba wade a na ni so ade hu ya na eso do na do ani branka sankata do aye yinu no ma enti esan say o mani bre na wo sika no krampo no we demand e bata e put pressure on you as a man enti ama when you get edini ye pay obedi tro de bia to satisfy your wife nana me na ase anopay ene nkoma a no ye die yo that's so ya me sidamo right Abisanfo ne outie nana yaw kusi oye psychiatrist e wo St. Teresa's Hospital baabi a ye hwe adwenemu yade no ho na oye adwuma na desua mu no wahu se wo yire boro ba ko a emma no afam titiro ebetimi ama adwendwene ne akansie wa wade no mu mepese me na maye we mepese we afiri me kunu ho jama ade we a me kora we jama me kunu na de ma no na me de o ma me bi na sa osesa na ma no ebetimi a leadiu ama wanya adwenemu ohaw na ema dodo no a wo mo ba a wo manya adwenemu haw no dodo na wo sa history no ebia ne kunu wo yire mienu kan ne ho ne kunu wo yire ba ko kan ne ho ana owo kora enti no dodo na wo sa history na abusuafo ene we ne yede abi nkomo na no ye ma maestro kwan na all the sports na twam owie pe ye beba ne ye ka awade dodo ho asem ne ye twa asem ye kuno ye twa ne tia ye di nkomo no wie a na afa obi an take ne decision obi an gira ne lemu opa awade mienu a na wadi o lemu opa awade ba ko a na wagina wo lemu asem we ni ama ye di sa nkomo ene no ye de akwa ogidie ni senso bosome ye no na wotwe ba ko na wotwe mienu na wotwe miensa na wotwe nan bosome ya twe asem no nyansi yo anuanom nti sei no de asem no aye bibie wa aware dodo ene Bible no ntimi ankyere ye Koran no de asiso aka se nti no aye se amasese no ye hunu yanim se yenyo ana ma yenyo enti sei de ye de aba de akyen bia so ne de yenya asofo na etrase ne de ye ka no se de ye nim ye ka ne se de ye hunu no ewo ye nkurum ukurum wontamu ho boro na wote so papa na owo yire mienu miensa no wo hwe na brabo maame na owo koranom eka ne ho wo hwe na setena de nkomo na betimi ne ye ne adie efa aware dodo ho na ye de asigina ye esanse ne ye twa aware dodo ti ewo ha enom ye nya twatire se ten ene opa awade ba ko a na wasim na wokọ opa ne dodo so a na wasim na eno nso wokọ enti ne de oyo besi wansare besi fie ha na ye hunu ne obewe abere wankunuma awade mienu no ene ye tiniti ewo ha enti mesro ka kire obi no nka kire obi ma no mesro mu ngumani ma se no mesre mu ma monfre bi na ye nka nokore pe wasem no medium gina ma na fa
Indi ma mo hwe na mo angumani mase. Mo mfrem bi na yenka. Ai enya mo ma yenka se enye. Eya mo ma yenye ntom se eye. Na afi de yenyina send the eyes sofo just sofo preach na se wo mo ntie de yenyina de ye wo bagim. Ndi se ye hwe na se yaka na se sa na obi ye de ande na yenyina de ye ho agim bi. Na de unya mienu ana wafa unya nan ana wafa na afi ye koye no se nte sa nso de a ene na yenyina ye ndi ye lemu na afi ye nkono ba ko ndi ma me wo mo mafa ne nti mo hwe na mo angumani ma se mo ma yenyina ye nyinam na ansa na no ma me nche osika anopa esisi a mesrew me se me na so code na wa obedi kan abo wa betoso mienu abo wa betoso miensa abo mo sa nipa miensa nyina obi abewe ne enti anopa me bo code no mesrew fa phone na ye mo code no na ye nko ye nim eye Sompa sika promo tera wa media na akwa aba ye gina sa akwanya we so ye che osika ye to sika gu so te se nsuo no anopa bia ye che obi sika awie bia ye che obi sika ena anwumre bia drive time so no ye che obi sika mesrew Adea Akye Abia ye che osika awie abo Sompa nkomo ye be che osika anwumre no drive time ye be che osika enti mesrew pa sa wote se ye ka Sompa sika promo ho asem a ma honye ha nkrofo di edi ene nkrofo to eto no entrance o to be na se nipa nyina dane mo a so dane bi nyesa na wo mo dane wi a ye be ba be che wawe enti se de efena aba na yedie efena no ye Sompa sika promo ne a wo be ye nie wo be bo star 256 star 3 hash 90.7 mi sisu biem star 2 5 6 star 3 hash treto ho opekura store no phone so nti usora no pa menya mo boy kura na wabo dadada oto obo sa code we a ebebi amawo Sompa Kumase Sompa Sunyane Sompa Nkoranza ena tara 1 TV Sompa Nkoranza neto number 3 endubo code we wi a na wabo number 3 na so ahyem obo number 3 no wi a ebebi sa uto take dodo sen take it dodo a uto no ba ko ye 5 cedis enti uto enan a eye 20 cedis na wo do mobile money no atua oko mobile money no so te say dia wo send scanner na wo de atua utua wie pe o mobile money number no ubenya wo code e kire se watua o mobile money number no ebekọ afidie no so afi afidie no eye mobile money number na ekọ ho no eno a na ye de beto akrade no enti ye wan afidie no saa obi a wato bibia number akọ afidie no so enti ye wan numbers na baso no nyina wa o number begina afidie no eso no wona wawe ne sika dodo ade twaye no eno na wawe ne take it back ye 5 cedis enti no hwe so saa na no pay to be na obenya sika dodo pa gu bottom ene anopay we ya kwanya terawa media de aba National Lottery Authority wo munim sa nkomo emu ebi the maestro tena se agudemu nsem anopay hyehyehye de abadwaso obegyan ni nyina agum de amayen enti fa ahohye mu bi afi Sompa akyede ye kaka wo sa anopay fa ho behyem akyede de onipa a okyade onipa a otopete dabia odore dabia sa nipa no nyini dabia sa nipa no konkan se udwetire ye sidi baako ube say afe no beduru no na ne dwetire ko sidi beye du mfie mienu na ko sidi beye aduasa mfie miensa na ko beye sidi oha nti ube say sa nipa na obie ni nsam oya adoye no dabia odore fa ho beka Sompa akyede ho ubeto bronya atade ama akwada bi ubeto bronya mpabo ama akwada bi aduane akwada bi bedi aduane a okunafo bi bedie ntoma okunani bi de bekata na deja so akwa asori akoda nyame asese wa ma afi ato no no se wo utimi toma no na sa okunani no timi kata na deja so ekwa asori a afi no nyina awurade be hwe wo so awurade be kai wo awurade be yi wo ma afiri ha wo mu awurade be yi wo afiri sane mu mpatu yade ne ebeye benabo ne ebema wakotu sika egu e wo hospital awurade be yu nyina afirim esanse wo de akoma pa wo ye okunani bi ye ne dahia dam
wote wanim kyerɛ no ɛnam so okurani bi didiye ɛnam so okurani bi kata na deja so wada roma sɛ wobɛtumi ayɛ saa afeda sesɛ yɛbɛsan yɛhyia ha no wankasa wo de adanseɛ ɛna bɛba awurade bɛyɛ ho nsɛnkyerɛne bebree maka no awie no ɛyɛ ntoma ɛyɛ aduane wobɛtumi de aba ɛwɔ ha ɛnom aduane a ɛnsɛe wobɛtumi de aba ɛyɛ sika ne nyinaa wobɛtumi de aboa ama dwumadie no ayɛ nkɔsoɔ ɛne deɛ mu a ne ada roma fa ahohyɛ Sompa sika promo yi mu na yɛmmoa yɛkunafo yɛdidi a wɔn so enidi bi yɛnom a wɔnom yɛhyɛ a wɔn so nhyɛ bi ɛno ne ma ɔman ɛno ne kyerɛ sɛ yɛkyekyere yɛ man yɛkyekyere yɛ community yɛkyekyere yɛ electoral area ama bibia akɔso honorable members mumra mumeyi bi moa asɔfoɔ mumeyi bi mra na makai asɔfoɔ a yaba mo ho nyinaa sɛ yɛbɛsan adi so aba na yaba abɛhwɛ baabi a mo ahoboa aduro ɛwɔ yɛn nkɔmɔ a yɛde bɛto mo anim no nti monhyɛ ɛno ɛnso ɛne anɔpɛ the maestro atenase latest in sports bibia aye krado yenko na yenko for sports no maestro good morning legend na apomwe ami adom ne mpa ebo bia ye kama bibia ye kama Adea Akye Abia osum ya ba adwuma ye som Nkoranza man ye som broma ye som eno a na ye som e wo Sompa 90.7 FM na de na eba legend is MP ba na no pa bia tia Ghana na ye ntia Nkoranza man ene bunu ene na pie nyina na ene me no kase CAF rankings for Africa ababontin FIFA de na ba na CAF de no so aba na mum ye concentrate to Africa ye de na hwe ba bia ye my Ghana da bi o my kronkron Ghana so emode won de nya kronkron kra ye de beba na bibia kama Africa Football League no matches ne bi enso etimi ekoso yere ho nsem eba eno achi Ghanaian press abroad almost ebo adwuma me no kase Ghana panyimpa ba kwa reason for the rule. I na the entire resign any Nijuma would yere honsem eba. When say you weekend sumu I just the bed power Premier League, matches are hold over so this particular weekend. Coaches Nibia starting air kasa yere honsem eba nano pay. Yo. Maestro mayena wasana yena ya homra. Polygamy no. Okay, legend you become one because legend yami na o kodapa na journal legend ubu say kwabradia shedika. Ni nyina no so odi se o sheri kana uni ba bia akọ ba legend se o mu ye mienu ana miensa se wa sheri ka o be ko ba bi fufuro Simon legend because one ba bia monopoly wo bia emfa se krom ha yewi nipa ba ko pe na bia meka so ton full stars legend imagine one the price is different because when you say umpe ba na obeba so wa hu enu achi or two stone time or pen obebie because onim say time obebie bia no obeba kra bia na masalai na mo twen but any papa ma e wo sanka bibia ye punctual time 7 no wabie but legend because of someone monopoly nti the open oye nti man o mienu biensa legend maestro come up papa ode maye na ye homra na meme se na me gina ma na fa unim solution to polygamy eye ba akopɛ na ewo ma no aso ho what did I say mo ebiri de na me solution to polygamy eye ba akopɛ ebini de na me bobo eno ewo ma se oba bia si gina ye se menye den mento awade so a polygamy ni ba bia enye no nko awo ubua me say legend me ba me wo madam fu bi otechima one time na me madam ni di nkomo right oyo ba se bi na ni afika kra chen me na ena madwuma bi a me ne koye ye nti so ye di nkomo pa o ka kire me so onu ni kunu no de nti a wo kan se solution no wo ma no o meti a me ka se an no wo se ni kunu no hu se wo twempena on kasa ne mo benya abotra ma se e bia na anadwu bia na na wotwe bia mu hia ba ko a ye wadwen se wo betum mu be hia me ensa every night ano no ya anadwu di o anopa ade be chi no omo kopra no je kopra no so no so be kotre nti eno no aye 6 rounds no ahoden be na abesan dia call ba foforo ho me da say yen komra ye ba ye beto aso e wo ha eno the maestro ene enkomo we de me say aso nyina etie aso nyina etie Sompa FM na no pay enkomo we me say ne ye twa asam no tia ye si gina ye na ya kan say ye kwa awade dodo krom ha
anase ye ko na kura nkore mais o de ma men komra Baba sum yetie fo nsema wodo pi ena no pay aboabo no aye de eba na bibia timi aye kamasha no so se nra ade se the continent of Africa Football League matches ahodo etimi ekoso yere ho nsem eba eno achi ye bewram na latest CAF rankings no yetimi edi ababonti Africa Ghana ye mode mono krasa na tie na himpo ene etimi ekoto yere ho nsem eba eno achi ye bewram na nra na jo Europa League ene Conference League ni nyina no yetimi edi ho nsem etimi abana no pay na bibia enso etimi aye kamasha no so se na Friday night football ahojo elho yebewram ne atimi the fixtures no enso atimi aba this and many more ene atrans na no pa ya de ho nsem no enso etimi aba ewo fidioma na bibia atimi ayeka ma no so say na 27th of October 2023 emre no ekwa na ekosa bro show bre na sema ne makoma enum ena abo ede apa no so meka se no so bo pai wa ene be sorry na legend Owoahene Acheampong na ede dia ka training nyina no enso atimi aba na bibia atimi ayeka ma no so say na nkomo no de emu ede papa eno nti tell a friend to tell a friend to tell a friend say na video no onfanto Sompa 90.7 FM na bibia ntimi anya kama Facebook no Sompa 90.7 on Facebook o ko search like it na comment it na also ja opinions ahodo ho brepam ye beje brand akenkan kama atimi edi amanu achi Sompa TV on YouTube no eno enso edi dempa sesem kwan no ho so wo kono akobu ani akoma na bibia atimi aye kama edi ama na no pay ewo dwumadie no so enso ho edi no Eben Maestro sa so na systematic ewo studio B a oboa na Sompa TV on YouTube sa so na Sompa 90.7 FM on Facebook no ni nyina no watimi akomonitor show no na bibia enso atimi aye kama enso yenwram na chesensem ahodo nano pay edi adancheche die ebu afumpade eboboba se poasoreche no yemfamra na bibia enso entimi enya kama na nra ena chese ne ukopiem FIFA ranking no etimi etodwa na Africa say na ye die no esi etie ukopiem Africa no na se CAF edie babonte no me ne ukase ubepiem on the continent of Africa Morocco ene dinkan o da first position second position no Senegal Tunisia at third position Algeria at fourth position Egypt at fifth position Nigeria at sixth position Cameroon at seventh Mali at eighth and Oman at la Côte d'Ivoire at ninth position Burkina Faso at 10th position no my Ghana yeda 11th position utim sampa Ghana e mode mono de wala ni bekasa ba biere enya 11th Burkina ni Mali munyina no wo mo enso atimi atuya eno sede enhihye ne tie de ho nsem no etimi atudwa 12th position near South Africa Dr. Congo ewo 13th position Zambia at 16th position Natchez Omaya ne Uganda ababeda 18th Omaya ne Kenya at 25th position we sede ne enhihye no enso esi atia ye de ho nsem no eba na no pay na bibia timi aye kamana no na Africa Football League no matches ne bi eno quarter final matches ne bi second leg etimi etodwa Omaya ne Esperance de Tunis wo mo etimi eto atana ne makoma miensa ema TP Mazembe papa ne didi Moses Katumbe ne club edi TP Mazembe wo mo entimi ensia da braka on aggregate no etimi kwaye 3-1 mena okase Omaya ne a club ne Esperance de Tunis wo mo etimi advance to the next stage of the competition just game back etimi pass na ne work of Morocco woman club and the Enyimba Stars winning sa game in first leg no work equine by a long goal to 0 mena okase second leg no matimi about 3 goals amena okase on aggregate no and enso akwa 4-0 womo enso room to the semi-finals and a latest update Free Africa Football League no and enso eba na Shannon so makacho say jumadie we no different from CAF Champions League and a CAF Confederations Cup into we no a new league CAF enso di eba and ababeka ne CAF competitions and ne akoye 3 competitions in Africa yensa timi aka na we no enya de se Ghana club ya enso timi participate here enu ntia ya no wa hye nso e de amame e odwumadie no so na yenwuram na Ghanaian players abroad Brantia ne din e de Ibrahim Sadiq enra na ne modemon kejwa wonim se just some ya and join a club and din enso de Adea Akye na je Eban se no mu game back etimi ba so conference league no Brantia enso timi born first goal e de my club and din e de Adea Akye was Sompa 90.7 FM abo se panyimpa no wa boni kiki
kama wono enso ejina otim sampa ne bibi enna bone dia meti ne nano pay and se panyimpa no enso atimi apomodin a resign as a Ghana Football Association technical director and a latest update mean say kan nano pay na Dr. Prosper Ogumnati panyimpa na kasa onim say this particular weekend e wo Kumasi Baba Yara Sports Stadium no se fiere ntu akramo e be fa no nyoma ni nyina ne se Krobia Kumasi Asante Kotoko e bo Bechem United na panyimpa na kasa wo se nyame ya aduma wo gidie e no onim so se club ani din e di Bechem United wo mo quality team wo mo fantastic team a wo mo mode mo wo soro pa nemum nyame ya aduma eye kwasi ada e ban no wo be kiro mo sebe afia ye duama bro ni nyina ne so be make sure 3 maximum points no ni nyina betimi aka Kumasi Baba Yara Sports Stadium eno e di free club ya Kumasi Asante Kotoko head coach papa ne di Dr. Prosper Ogumnati panyimpa no enso camp epa yare hunsam no e tudwa na club ya Kumasi Asante Kotoko mo former left back Abrantia ne din Eddie Ibrahim Moro anase Moro Ibrahim wonim sa Abrantia no ko PML Al Hilal of Sudan the enam conflict bia e kwaso ntino wo mutimi e break your mom by diamete ni sa boy no kwan Abrantia no atimi abomadi terminate ne contract woni Al Hilal woni ntie likely sa club ya Kumasi Asante Kotoko enso betimi asia fa Abrantia ne din Eddie Imoro Ibrahim eno a latest update amen say kese boy na nkasa so no wo ye desperate so betimi asia join club ya Kumasi Asante Kotoko no be boy adwuma enso atimi dia ma the Pokopans no eno a latest update Imoro Ibrahim a free boy no enso camp eba na no paya yare hunsam no etimi atudwa na danko edi nkomo William Soka Kotoko asem no anka has asema na chese sports no kura wanye na danko esi amfam tudwa wo se hwe wo kama wiase ni na Ghana nyina ate wo se papa ne didi Martin Kopman panyimpa no woni madwuma papa ne mode mo no wo soro na mom House of Folk players no wo mo enenyi o makoma mu mobo no wo se quality ekita House of Folk this time around no enya de se nkomo bo draw o mo bo games a ebe end draw any defeat na mom e wo se nka rings nko a enetimi eba na mom players no enyi o makoma mu emmo ball no emfa ma coach no eni empo supporters no eno ena ma club the team Adea Akye House of Folk wo momode mo no aye bibia wo ho eno ntimo bia amfa blame no emma panyimpa no didi Martin Kopman eno kakra etodwa na no pa ya former captain papa ne din Eddie Danko panyimpa no enso re etodwa e wo dwumadie no so a yare ahonsem no enso etimi aba na Richard Olele Kingston panyimpa na kwaya adoye na adoye be no waye wunim se enche na chese nei division 2 ene division 3 no etimi abaso na ne club ewo Greater Accra region panyimpa na bomodin adonate football boot a wo join show na Sompa 90.7 FM a boot a hodo de ko che ne team no ampa team sampa team secretariat wo watimi enso re mo boot no egu players na nima obeche e dia mo na chese nyame aduma division 2 ene division 3 na ebebaso no wo mo enso atimi ahye abo adwuma na bibia atimi aye command no de papa no did Richard Olele Kingston 2006 so be kai panyimpa we sasna 2010 na odi Ghana national team num entintima especially goal post one na team say ne mode mo no e wo suriye pa panyimpa no wo enso de watimi aye edi ama ne club ene edi ho nsam etimi atudwa e wo dwumadie no so enso etimi edi ama na panyimpa no didi Michael Osei William so no head coach Edma club and the team area Babiani Gold Stars na panyimpa na din komo panyimpa no se ampa nyame adma weekend e ba no wo mo hwese the 3 maximum points no wo mo enso betimi akwa away no makofa na bibia timi ayekmo so irrespective say omo game against Kpando out of Lions omo timi tina fie ball draw no wo mo hwese ne omo away game omo kono wo mo enso betimi akwa akofa the 3 maximum points na bibia enso atimi ayekama enso e wo honum na yenwuram na chese ne okopiem ampem dakon ladies William say me no kase enche na omo kwa kopiem Africa na chese women say Champions League no wo mo enso atimi akobomodin enra wo mo timi kopiem the Flaster House and his excellency Nana Akufo-Addo Dankwa panyimpa no ekodi nkomai the trophy omo giye no e de kwakere panyimpa no no and his excellency Nana Akufo-Addo Dankwa e ka se no once na ni hwe kra na sebe your prapra ni sam and 500,000 Ghana cedis ankane 5 billion and o time dem omo se omo nye no omo so emfa nkopiem Africa na omo ntimi enkohim Ghana e franka no na bibia enso entimi enya kwantimi no kasa ide ampem dakon ladies his excellency Nana Akufo-Addo Dankwa watimi aye ni donation 500,000 Ghana cedis ankane sika no 5 billion and odiamo omo so omo fan kopiem Africa na chese omo nko him Ghana ye franka na bibia enso entimi enya kama honma on this note ye nyina so nyemfa afisem no entimi ensi hanano pai no makato so okoto so aboakrama esi dan so a sebi oni antaban na watu akosi so aboafo bia daroma na no pa bia no yetimi ebetranse na de agudie mu nsem enso etimi ede ebanano pai
last chance travel and tour and I make come for the Makato and Crodo Swan, Yentrafaku and Yenim Guasi, and Untiano Pay to Aramon, not the last chance travel and Tom Pedin for, and Codin Sawaso, not just what country whom Seminano, and Timmy and Quadjo, Makato Sopesoko Babiti said Germany, Belgium, Denmark, France, now Pesoko, Italy, Netherlands, Spain, and Switzerland, Hodinano, last chance travel and tour, Ebedu and Imkai, not yet Mia Bomodin, I and she said, Papa, Ebeguaquem, now what Timia could draw some Jim Nabipia, and so at me, Ayakama, at the amount, and Untiano Pay a last chance travel and tour, and I may come for the amount. Esansen Krodo so adabi entrafa akon emnyanim guase to anamon na bibia entimi enya kama esanse yeso te fa akon na to wade yeso eno tine last chance travel and turn na make am for dia man fasika no enkoma connection man ebe wi achi ne ye beto mrade ene anansesem eba na se ha dwen pa e last chance travel and turn na make am for dia man na no pay na odo wani etwem na bibia timi aye kama kuma se Buokrom Junction ne Church of Christ ason down no ene di enhwe saso na kra ye wa Timota Kisima Kolime Plaza hwa ene ebutu aye po adwuma saso na betimi afre enquiries ben na opese o yana nkyeremu ben na ope the abro media so no wo betimi afre 0543 565968 0543 565968 saso na betimi afre 055 398 5231 055 398 5231 wo frem panyin for na nkyeremu bia open no yetimi edi adomo na bibia enso atimi aye kama no achi yenwram na chese vibrant multimedia printing and design solutions anopan makacho say wedding na e baso no ko ba bia invitation card no de kwa what you say panyini je you say wedding we dey say me kobi ni nyina no say invitation card no kra no eno ko atimi prompt ni pa no e ma ne ba wedding no outdoor engagement no e ma bibia etimi aye kama aye na ba fie no ba bia wo print posters no makacho say enko ba bia wo kwa abusu panyini be bisa na wo kra wo ko ye den e ba no say ha dwen anopa ye vibrant multimedia printing and design solutions and do any airtray na bibia enso atimi aye kama e de amount anopa itu anamon no vibrant ni sawoso jumadi ahudu mu di general print no mu ye bi wo makache large format printing photocopy scanning auto lamination posters banners billboards ni nyina no uni pro no wanya blem BC resource na eba no ukọ na kwa check odi na yisan yo placement no e wo ho na bibia anya kama saso na wasi resource no ukọ na ya check e di amount enko ba bia okodu aka cho se network nye na ukada sika na ayeka eba no se ha dwen e vibrant multimedia printing and design solutions na do any airtray na bibia timi ayeka me no achi ya bwana logos ahodo business cards ID cards plastic ones no ni nyina no won set timi akabi na bibia timi ayeka ma bunu ni beka se umpe we na opemme tu anamon na bibia entimi anya kama Emfama na no Nkoranza your old market storeroom number 20 eho ene ebutu aye po adwuma saso na betimi afre ye 0245 46 3216 0245 46 3216 eno achi offer 055 930 1119 055 930 1119 offer vibrant multimedia printing and design solutions na no pay no ya bwana bibia timi ayekama no pay ye nine homra ye ba ye ram ewa manone not just the latest all updated stories and no pay eba no ye timi edi aguapo no so am ye tie for Sompa 90.7 FM transmitting live from Nkoranza and beyond ye ba sisia. Are you ready? Banana pay no and I say to me I can latest one no na bibia enso atimi aye kama na hyɛ so sɛ no I dey say Europa League ahodo etimi epa na fixtures and score lines ahodo epiem no say na hyehyɛ no esietie club and team at West Ham United ekopiem o Greece club and team Olympiacos na nyoma kan mienu mu sia da braka baako saa so na club and team at Olympique Marseille etno man team at France mu eto atena no eye mako eye miensa ema club and the AEK Athens wo mo etimi sia da braka baako Brighton and Hove Albion ebo adwuma in a professional man
Sochi Ayas Amsterdam and ani omekano and Makumako mienu Emma Chesayas MTN Sierra Braca Elho Aris Lima so etnafie Emma Real Betis led by Manuel Pellegrini Ripamonti Womoko Nani Omekanabako and Yadias Aris Lima so Womo Etimi Sierra Braca Krabani Team Edis Sparta Praga Woman Timi Antuatna Rangers and so Timi Antuatna Elsa Game Num Club and Didi Stone Gomez Etnomani Team Austria Etuatana Mienu Emma Club and Didi Atalanta Bergamo led by Gianpiero Gasperini Womo Enso Etimi 2 goals no Elhonum Liverpool Tinafie Tuatana Makumako Num Emma Toulouse Womo Sierra Braca Bako El Union St Gallen Etimi Bomade Tuatana Mienu Emma Lask Womo Entimi and Sierra Braca Panathinaikos Etnafie Emma Renes Ekonanyo Mekani Mienu Emma Sierra Braca Bako FC Sharif Etuatana Bako Emma Club and Didi Silverwater Enso Etimi Ete Kan AS Roma Etuatana Mienu Emma Club and Didi Edi Silver Praha Womo Enso Entimi and Sierra Braca Moldi Etuatana Makumako Enum Emma Club and Didi BK Hiken Womo Etimi Sierra Braca Bako Beno for Leverkusen Etuatana Makumako Enum Emma Club and Didi Quarterback FK Womo Etimi Sierra Braca Bako way Manchester Hudua Etimi Eto Danra Europa League me the latest update no Banano Pen Yum Natchez Europa Conference League Yamfa Fixtures Hudua and Scoreline Hudua and Retimi Pie no Yamfa Hunsam Entuja Winning Set Club and Didi Lil Metropole Etimi to Atana Mienu Emma Club and Dean Ede Barisov Womo Etimi Sierra Braca Bako Gent Eto Atana Makumako Enum Emma Club and Didi Bilkin Womo Entimi and Sierra Braca Club and Dean Adi Dynamo Zagreb, Etnafie Emma Club and Didi Victorian Prezan, Ekonanyo Mekane Bako, and Yade so Mutimi Sierra Braca Logano, Etimi Bomade to Atana Bako Emma Club Briga, Etimi Bomade Free Belgium, Ekonanyo Mekane Makuma Kumiensa, Boldo, Eshibe Sixtas, and Nanine Kanamiensa, Emma Sierra Braca Bako, Ezetakma, Etimi Bomade, Eto Atana Bako, Nemo Maston Villa, Etresampa, Panini Panino to Atana Makuma and 9, and so the Choma Obey the Netherlands Ma, and in a latest update Ahudua, Yere to Janano Pay, Ewajumadian, so Jan Cantuantina, Emma Finavaros, Womo Enso and Timi Antuatana Fenabachi, Etuatana Miensa, Emma Club and Didi Lodogoret Radgard, Womo Timi Sierra Braca Bako, Ewa Club and Didi Spectac, and Timi Antuatana, Emma FC Nordland, Etuatana Mieno Editium, Abadin Bobo Kono, Womo Timi Tuatana Mieno, Emma Pok Thessalonica, and so Timi Tuatana Miensa, Editium, Entran Frankfurt, Womo Pejuma in a professional manner, 6 goals to 0, Emma Chess Club and Team, Eddie Hestinkel, Womo and Timi and Sierra Braca, when you know matches Saudi Timi Toja, Ewa Rofa Conference League Numa, Yeria Hunsam Etuja Nano Pen, room. Not just a Friday night football, Hudua, a bet me to Janaro Peno, Yamfa Hunsam and Tuja Crystal Palace, Elbow Club and Didi Tottenham Hotspur 7 o'clock PM Nanumre, and a side game no 8 me to Ja, Yebenya Janwa, Albo Seta de Vigo, our La Liga Santander and elsewhere, our Italian Castle Syria, Yebenya Janwa, Albo Salamentina, the German Bundesliga, no, Yebenya Bohum, Albo Menso 5, not just a club and Didi Clement Fort, what me about OGC needs, me part of Franklin Sampen, my latest update, Nino, 8 me to Janaro Pay, Nabi Biatimi Ayakman room, not just Nkoma who the free clubs na kache airpano, Yentimi Mfantuja, Nabipia Enya Kaman and Komopina and Airpa, now Copiamo Club and Didi Real Betisa, a Brantia and Didi Socrates Papastadopolos, Panimpano Diametins officially, Real Betisa Tinia Brantian on permanent basis, 1 year contract, and a Brantia and the team, Eddie Socrates Papastadopolos, Panimpana Timia sign, Ediama Club and the team. And so the club a friend Real Betis a latest update and now payment second Jumadi and so Adea Hunsemno 18 so far Brantia the Eddie Socrates Papastadopolis or a bona fide property at my Real Betis Bobo Kuna Yaria Hunsemno Epa now paying your room not so Copiamo Papa Eddie Una Emria Panimpana Dinkomo now Una Emery si boy na your friend Yuri Tilimas no was a boy near fantastic or brutal was it Entacro Piabe the best out of a Brantia the Eddie Yuri Tilimas and a latest update about him Samano and a boy and Eddie Yuri Tilimas with Timmy Free Club and the Leicester City, Etimi joining club and the Eddie Aston Villa, and Koboka Crave Free Brantiano, and so Camp Urban Nano Pay with Jumadi and Brantia and the Oli Watkins. Juma boy ne Bonano wetin when him say Oli Watkins a dependable striker Edema Aston Villa this particular season 15 appearance wetimi ameki Edema club and the Aston Villa no 15 appearance no wetimi say 14 goals with him some striker no ne modem enso was 3 Edema club and the Aston Villa and a latest update I mean second and nano pay was Sompa 90.7 FM na mami fan to just say ne apprenti and the Eddie Abdullahi Dakori, winning himself Branton a Dynamo Milforder, Eddie McClub and the team Eddie Aston Villa. Now report I mean second and nano pay, and it's our Branton where Timmy extending the contract, Eddie McClub and the team and so Everton, and a latest update until 2026. A Branton and the team Eddie Abdullahi Dakori Bueno, when he by Biako, what now wet me up with Eddie McClub and the team and so Everton, and a latest update on nano pay, Mensa Etimiaka. Now Branton and the Andrew Onana.
Andrew Onana unim say beto just branch and dey aya Leandro Garnacho boy no postu BB e social media na FIFA any Europa nyina no wo mu investigate die nti postu sa de no na na branch and dey Andrew Onana wotro ne supporter de ama boy no wo so ogidie pass na investigation na mpanyimfo ye no enya de se betumi akosi ba bie sansa boy no wo obi asebe odi ne huni wonye obi asebe otadi nsamfo enu nti na enyoma postu ye no eyamfum so obi na bae na mom nyese bia postu se bia odi twitwi obi ano de kaseti obi enu nti na investigation na mpanyimfo ye no enya de se boy no ne hu betumi akam eno eyankoma efra branch and dey Andrew Onana boy no enso camp epa yere ehonsam etuja na okopie wa club and dey PSV and Dovina Womo striker bi Abranti and the Santi Jimenez win him say Europa Champions League night boy anytimi bogo Emma bipia ye come after the game crown wono anytimi win Europa man of the match na bipia e kon ka join show na was Sompa 90.7 FM Sasuna Sompa TV on YouTube ubon sampa boy ni mfonyi da so na boy na din komo Santi Jimenez yam fan tuja wosi na camera said da no so ne no woni obi a odi aseda man no wosi aseda no wo de man papa ne maame womo ena ne man of the match award otimi ti ye no wo de award no presented dia mo isanse ne papa ne maame atimi aboa ne ye pa ena ne watimi aduru ba bia waduru no mom na wo pepa se nyame adma enche kra no ne mode mo enso betimi asen akoso na bibia timi aye kama ne yakakra free boy ne din eri Santi Jimenez wo sina ka ma PSV and Dovino no Dynamo striker no boy no enso eri etuja na yenram wo Aston Villa ne enkodin komo onim so mo first pair of fans Abranti and Didi Emiliano Martinez wono aso na ye Abisa Celestis of Argentina wo mo first choice goalkeeper na panyimpa na din komo Emiliano Martinez yam fan to Jose papa ne friend Unai Emery no was one of the best coaches was asasi so Unai Emery kan at the same time no so no yam fan to just one of the top 5 coaches of asasi so no wintimi nka enyi Unai Emery enfrim nemom entekra wo bia be who the best out of Aston Villa wo mo be start the Champions League ni bi Europa League on beje, Conference League on beje, trophy bia bebo makwan mu no, wo mo enso betimi age, na bibia timi aye kama, eno enkoma Emiliano Martinez, wore etuja na no pe de honsem no, enso etimi atuja, na yenko pie me wo Emirates Sports Stadium, na yenko di nkoma na no pe, na wo pie mo Emirates Sports Stadium, a wonim se ho, ena Arsenal musi o maka no mapranti ana dindi Bukayo Saka, wonim se boy enche na the contract na ba na wie ye, reporter men se kan se ne papa ndidi Edu Gaspar, wone entourage wo Arsenal no, wo ma e crowd so mo boy ni ebesim konwa, na Bukayo Saka matimi extend the contract no, enso etimi ediama na diamante ni 30th of June 2024 na boy ni Didi Bukayo Saka ni contract no etimi apana wie ne mom empanifo besin konya no matimi extend ediama Bukayo Saka and latest update men say kan na no pa e wotuma die no so na no na Inter Milan wo financial report ebeto dwa na financial report ebeto dwa no me pato de tiedie wudim sa ba beto just Abranti and Didi Andrew Onana Manchester United etu 50.2 million pounds and the man club and din Inter Milan and Sano Muja Abranti menwachi Chelsea for kofa Abranti and din Edi Sizaka Side report I mean second na no pa say Chelsea for initially ebeto dwa say Chelsea tua 8.5 nemom after say Inter financial report ne ba bontino de Eban sa Abranti and Didi Sizaka Side under 20 waji best player no we Chelsea akoda no de eba and say boy no mutimi tua 14.8 million euros and the man club and Didi Inter Milan and nti we latest update Eban ti da bia meka me say selling club no and enim sika waje ansa no watimi abomodin agile player nemom buying club no be catch us out to say I know I very careful ni nyina say no kra ne enter ma bontin Inter matimi edi ne club and Didi Manchester United sika omutua de mo ebe fa Andrew Onana de Chelsea tuaye edi be fa Sizaka Side no wo matimi expose ni nyina eno latest update anano pay men say kan e wo dwuma de na Jude Bellingham winim say beto dwa no pa me catch us boy no etimi konya knock ana mpanifo esuro se ne ebia na ne classico do kra no wontimi emobi ne boy na bomoden ababonten wo so wa crowd oye fully fit say classico na pass no wono ebetimi abo 90 minutes edi ama club and Didi Madrid eno kakra fra Brandt and Didi Jude Bellingham bueno enso camp epa na Chelsea the Blues Unim so Abranti and Didi David Detro for Fana boy we or your striker Eddie match Chelsea nemo mom did not loan club and Didi FC Union Berlin or the German Bundesliga na report am in second and no pay and say Champions League game etimi epa so between Chelsea a club and Didi Union Berlin in Napoli club and Didi Union Berlin timi lose sa game no yes ni coach etimi ko substitute no na oyi na ofri no odu o wanchia coach no was sai so crab bo coach ni sa to baby Diamante na no pay say boy ni etimi suspending na watch enya dey say training grounds David Detro for Fana ebetimi akọ ho
achi enya de se ne obetimi abomodin awuram e first team training honum eno kakra etimi apa yere ho nsem no etimi atoja nti Chelsea akoda ndiri David De Tro for final striker no ade se 1 week suspension and a Union Berlin etimi de amapo na me say kan na no pena Thiago Silva akodi nkomo Thiago Silva said this time around over Chelsea training grounds wa seriousness no was show was it the likes of Reece James Abrante bi se kono Gallagher mo ene mrante bi a omakeka no wo mumade mo no was show nti enche kra Chelsea wo bia bon sampa Chelsea e fa ne ntoma pa enso etimi e de afra eno e de nei papa ne din e de Thiago Emiliano Silva wore e tu jan na no pa ye gina so na yetimi e de amano ne nsem ni nyina no enso e de asi e wo hanum se na no pa no aseda piesie ne bi confirm my time about Mr. Ebo adwuma papa maka tro me si na nse manager boji bonya binum ye wo ba adwuma ntemburu ta general body pension ni nyina no enya de se manager experience bi enu nti bomodin na kona koje time about Mr. ni bi na bibia entimi enye kama entimi emfama we maka tro se malaria unim se yekroma de ntontom de masa enya asem bofra kra na legend unim bibi me yonko bi ko eye kata ibi 2022 woso omukoduru na ase no ho ye ne basa na kata da okọ pharmacy shop bi so okọ akọpe malaria drato okoduru so pe malaria du bi san se den ye friend malaria if you say that your friend malaria and you don't know baby ho bi ni ho right yeah ha na ntontom no masa and you to tape be si kra de ye kakra na ntontom re ha de su top ready obua enu ti anopa ko na kwaje time e ba Mr. ne bi na bibia entimi enye kama emfa emamaka cho say loss of appetite sankwan be ma de che wasuntrem na sankwan ukofie ufri adwuma kofie anwumre na maame na bomodin abolai soup na masa eho no enya afi na akwese na ho kra ye mbasabasa dabi chaman sankwan na bibia ntimi enya kama isanse maame no wayi na kumoma yi niyam na wabɔ nkwanti kosabi na bibia ntimi enya kama ni nyina no time eba Mr. ena ebo na appetite na ba na bibia ntimi aye kama nya afi na beka se me ko han lawyer masa ha dwen kwana kwaje time eba Mr. ne bi na bibia ntimi enya kama pharmaceutical shop ene license eba shop bia no kwa na no pay won sabe cabinet ntimi aboa na tese ne appetite no enso atimi aba enu nti tuana na kwaji bi wo frem panifo enquiries ahodo a wo pe no 0244 417 669 0244 417 669 wo frem time eba Mr. panifo na yetimi aboa na on setimi aka nupa bi na bibia etimi aye kama no achi and opa makato say remedials no betre na nye ba bia na ekotwe remedials ba bi wo kotwe remedials na nyame anim no kreni ebeba na wanu ho say wo kotwe enye nka fa first one sa kra nkeye and opa school no nyina no eye ba akope eno ani Godsway Senior High School and opa yi wo pese wo twe remedials na bibia timi ye kama dia tuanamon na results ne ba wo bon sampa edidem pa ni nyina no say na school we no ye wa ye examiners wo mo na try de e wo ho mo ye tutors a ye try ko ye fa so answer wa see questions no eno ntia no pa tuanamon na chese wa see questions no ko ni en try ko so answer ni entro na trend so he na trend one enya abribia o tre na wa tra so still de wo pen on sankan e ba no say hardwin pa tuanamon na ni Godsway Senior High School pagin for eni sa so na bibia entimi enya kama entumi emfa emma makato say courses awudo pi ene ye e wo school mo e general act sa so na business home economics visual art general science any general agric ni nyina no ye be bo na bibia entimi aye kama enso e di ama eno achi ye hostel facilities awudo wo ye ba na wo ba wo ye be ma na wo ba uni pro no wanya blem wo benya ba bi pa da na bibia timi aye kama anopa frem panyimfo no e wo 055 55 00276 055 55 00276 eno achi wo betimi afre 0247 847 434 0247 847-434 na empanyimfo enyo so Nkoranza Adea Road would wani betim after a municipal assembly na chope ena school ibutu a ye boa ma obibia enso etwe enso hwede paase na bibia timi aye kama no pa G&G Enterprise o kono akwaji adanse ho nioma G&G Enterprise ho ena would wani etwe so wo pe roofing cement ene emponioma aka de bia disi dan tiles ahodo eye G&G Enterprise ena would wani etwe na bibia enso etimi aye kama eri ama eye Italian eye building materials na ope and Spanish ones uni pro no wanya foreign materials ahodo ni nyina no won sabe tumi aka bi e wo G&G Enterprise na bibia enso atimi akojojo e dia ma na no penti anofa etu anamom nfo ani chemo kasajan off market road e ho ena odu ani etre na bibia timi aye kama e di ama ntifo ani trem na kwaje adanse ho nioma ni bi na bibia entimi enko ani gisam ni se ho no e bo no eda fom se boko sa chede na ntie enu ntitu anamom na yemu ana on sentimi nka adanse ho nioma ni bi e wo G&G Enterprise na bibia entimi enye kama anopa yi wo frame manager e wo 0243 344 280 0243 344 280 Saso na betimi afre 0247 773 324 0247 773
324 ofre G&G Enterprise na yetimi aboa na bibiano enso atimi aye kamaro pe ha na brema ye kwan yetimi di dwumadi na se dino Eben Maestro saso na systematic eboa ye ema Sompa TV on YouTube wutimi enya mfonyini pi ehweye eno achi Sompa 90.7 FM Facebook no etimi etwagu ewo on Facebook ema bibia kama ye sorry na legend Owoahene Acheampong na di aka training nyina no atimi edi abana no pay ewo dwumadi nso na no de if you run to akra movie to polygamy legend. Okay, so come and say, oh, my no more Bible, never see how Mate, my young comrade. Yeba, trust. Unipa bia koko hano ana menim ba bia koko no adi wakoduru anika samo hinta samo asabre ya wote menkan medema wono se edin no eye 3A co capsules ya eye koko master mesra wotie na sha no nso ba bia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroi ya ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu mfo mani nkyerɛ efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibiduro depo Mami adumei mesrewa be yi niam esu anso ase me na hye ase fifiri gui ahwe ebi mpo bebobo enti sika kakra wo fa ko ye eho niam ani bebre se hwe ebi mpo sa gu ka ni mo an atekwa ne hene na bro san ase wo no na me hunu se store bi ho na me bowura ho eniam ani na da yo fi niam ani bi ka ho ana me pacho da bi oba pa eniam ekrokro ni wa me kofri yi emom Atiko Home Stores niam no bu afunti na ma sika no to ne dodo om Atiko Home Store omo niam efe dodo se ofa niam papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop and deep freezer ice chest ya can call main size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches compare size bia open na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals any energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey Irish cream vodka any dia keka ho washing powder any semene bia di dwade sande siniema shampoo papa e frebrochi so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray ntosi cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wo de be spray no ne bo efukra Atiko Home Store was 0243629295 Atiko Home Store. Tano factory price. Ketios Marketing Agency. Wamo enede 5G drink. Till 5G. On till 5G. Na so obi say hey 5G na den eno ye technology na am say debi. Tieni ye. Your green tea. That is the first G. Your grapes. That is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius say 5. And the 5G na say no. A non-alcoholic. Ubia timinumbi. Your bakwa fan miso fruit drink. And afe bakwa so add the aperitivo. Ningina you bakwa fan Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu domi have you do abrosan no why honey tuno. Domi have you do abrosan no ho any tuno. Number ni 0246 270 221. 0246 270 221. Sompa 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Pre Store. Obuo Nyesuro 21st Clinic. And now Bojobo Ventures.
nananom emwaduma nyina frosie die nanso wonim enkanka tesie mu denti na esi nkanka hene abibire mu ha asoye atumi die bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a ebua temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno nti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja borso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de anase ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo kwanji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwe ani mu Accra ye wo kasoa tachiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa Yaba Sompa 90.7 Adeshe said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muniti Sompa 90.7 ya hwehwe dwumadi a yato ne din se ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besin konwa na topics bia akwa enu nchinyi wa hyewa ye ji nwa chinye no obia de gidie aba abeboa ebi ni se aware dodo esubo ensanom awusesie ani bebrea ekeka ho search medie ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkoranza 90.7 any Sompa TV kwasia da bia enwumre no nso kopema enwumre no nkron kwasia da bia ubesia me ohinini amakrancha bazo a sofma mi premeni yeni abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen migidie ne sen ye nyina ye gidie baako Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye nyina ema alala construction and training center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre alala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling numpo ene kumino alala construction esi adan etono fofofo alala construction and training center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite alala construction and training center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students are moya building and construction plumbing anase tile no ubetumi abaye attachment ewo alala construction and training center yaton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka for alala construction ewo 0540 379381 ana 0249 591700 ana so say 0246 702306 alala construction and training center se ubesi wudan no a freye na yensi enwie ne prekomao Hey, Ataje, yate dene, eradi ye dawase, masters, moye aluminium and a glass and wojumano. Se said ye come one G, if we said G&G Enterprise, ababe PM ewon Nkoranza, wo di juma sopa. Ne body say aluminium profiles and na glass and who akandia pa dia. G&G Enterprise, edia husane abreye, akandia ni bine window locks, window robbers, center locks, neck robbers, 40 corners, 40 round corners, a local pulse of all colors. Open windows, doors, showcase one candy so many of G&G Enterprise. Glasses are good now, blue and plain now. Our G&G Enterprise. Now I'm paying up at the end. Me come from out. So on Nkoranza North and Asa South. Busunya, Don Kron Kwanta, Akumsa Dumase, Sechla Dumase, Adjura, Atebobo, Kwame down so. And in Kureke and Weshiana. Other four and Kobe Bia and Koto glass, aluminium and
ɛne ho akadeɛ bia sɛdeɛ price ne teɛ ɛwɔ nkran kumase ɛne baabi bia kɔtɔ no saa na ɛte wɔ ha na ha koraa nso so no yɛwɔ ahyehyɛdeɛ soronko ɛma wɔn a wɔtɔ no dodoɔ G&G Enterprise ɛwɔ Nkoranza Kasajan New Market kwan ne so wɔbɛn Dr. Jesus saa na ɔne Amo Great Agro no ɛwɔ dan baakom sɛ yɛ afrɛfrɛ a wobɛtumi afrɛ 0243 344280 anaa 0247 773324 G&G Enterprise maba ama yɛ kɔn mu adwe yɛn. This is Sompa.
9:30 ɛyɛ nkɔmɔ a yɛdie ɛwɔ ha ɛnom enti no yɛnhyɛ no nso me se ɛnɛ yɛ kasa fa polygamy ɛho awade dodoɔ yɛhwɛ no afana nyinaa yɛhwɛ firi gidie mu yɛhwɛ firi asetena mu yɛhwɛ firi dia yɛde yɛni ehunu wɔ yɛn kuro ɛne yɛn ntamu nyinaa ɛso enti odo de bɛba bɛka ho na wakyerɛ baabi a wugina sɛ wopene sɛ yɛn nyinaa yɛnkɔ awade dodoɔ mu a na waka ma yɛn nyinaa yɛkɔ wopene sɛ obi anya ono ane yere baako one man one woman a ɛno na yɛkɔ yɛka ne nyinaa kosi a sɛdeɛ wogidie tie ma wo no ana sɛdeɛ wo si te ase sɛdeɛ wo si gyetom ɛfa no na wafa ne saa nti no ne de yɛkyerɛ adwen na yɛde asi gyinaeɛ ewia baabi ado de ɛbɛfa sabre mema nanaba ke fa akye na yama na kwa aba na afei yɛayɛ ahoboa ɛno ɛbɛboa yɛn ama bibia atume ayɛ kama ɛde ama yɛn ɛnɛ anɔpɛi ɔfa mache ene anopei na wapomu nyaminadom eye se efie ye kama yo wabo wo ho polygamy ene enkomo ya na be mafia so agina ene yo yeda ase bebre se onyame ya adom na watimi aba nana bake fanso atena se nana mache na nefie wapomu agya dom me ho odinsi pitu botia no yada ase bebre na ne enkomo dadwa enra wo kan se wokoye research aba o manya research bia wanya research asem no kore no ye nkofia ho ade e ade a eye ewo ye system no ma ye nana no ma practice ebe pemenne e na ne aye successful e na otwe di ampo nyankopon no wangasa no na dofo nyina no no mo ware dodo right nti me de ye nhyase mpo no obi ehu ba bia megina nti we nya ade a me kosua ho ade a bia topic bia de beba the negatives are the positives are ni nyina mema wo punch me hwe krata bia mu awon we say ade na ye nim de ye ka me da say Brother Philip, good morning. Good morning, sir. Na apon we odom ni ahumọ bro eye papa. Yo. Ye de nyame ase anopei ye ba bedin komo bi. Na nkomo na ye ba bedi se de medical aka no ye kasa afa polygamy ehun awade dodo ehun na ye kasa ede afa. Na akohia because on this program no ye deal with social issues nema bia 90.7 FM ye gidi ye se e wo se ye man krofo te ase na fe e banana muntu ye hukwan be fa so ye betu anamo no na asema ye ba be kan ne no enye Ghana nko na wo sa problem no ye wiase nyina wo sa problem no se ye mfa nko benkum ana ye mfa nko nifa eno ti anope ye pese wo de ye ko screen so polygamy no fa ye fa mu wiase kakra said ya wiase amanya hodo no amanfo adwene ene said ya tebea no te ewo ho na afi yemfa mra emewie studio ha na yeso ye mekyerɛkyerɛ yadwen ewo ha nti wadaroma fa ye etesim ana dedika ye beda atiefo nyina ne ahwefo nyina ase oko Facebook na 90.7 FM Sompa 90.7 FM ana YouTube so Sompa TV ya order den na pe mo akwa ba sika promo no yaka said ye systematic chire mu no o ya obebi na so de ahwe ha fa eno achi no Sompa chede so okoso tin sorry aye ba mo na ase eye other places aye akonyina no ye sere se ye ba mo hwe ne nyina ye nkamom na ye ntimi nyansa dodo ne ntimi nkata nyame ani ba we say ye de ye ama won so woni bie ne nya ba bi di won nan agina. And that topic you're discussing in here is so interesting. Now, among us, interesting outside there's no muti, you know. But your presentation, I think that people will get to understand. And you may be saying, no, we dear dance, you say it has to be discussed. Now, you the womb. Now, say, be Nikulana, but because we have a yone out, you can iron out some of the challenges that any amount. Here, polygamy. And you're only in Ghana, but you should be here for 9. That's why I said polygamy, the global analysis. You make sure for the compilation and the whole year what they put it together. The Amaye. Now, and Anna, yeah, you kind of. I think so. Here symbol, yeah. You're from international gender symbols. Yes. It will internationally no.
say na symbols we na UN international standard ye de describe man mema o hwe de ni tikurukuru wa class da na sen no a mieno kokko no ye emma na mema de no na ye blue no ente wo hwe kura e kire opefe on say mostly no emma na o mu sisimu because of the ovary cry friends ade na o moto kosua famu no awutwa no said the city no wo say wo hwe the diagram na that enti na ya ma na de sa no na hwe mema na de no nso a won say aponche na ekọ nanim enti ba bia behunu sa sign na symbol we bia no indicate ma na mema enti this nkomo a ye die no wo do say kokọ no ye mienu na blue no ye baako ejina homa polygamy. Yes, LCT 90.7 FM. Omo peke points in chance yam peke. Na pictorial polygamy ayi so ne de ato ha no. Said ye unse ye kire sign no. Se kokko no gina homa ma na blue no so gina ho ema eye mema. Enti yayi bema ne gina ha yi. Ema ni nie. That's one we Facebook no ba obehu. We are presentation and I say it's a pictorial it's etie now so far my class and na be fa aye crado yen so see aye crado pa right nana ye hwe mea and I say nkuru a polygamy no ekoso ho pa yi pa or say where is polygamy most practiced, where polygamy is most practiced or widely practiced and no na ye hwe and na no pay and untinu so hwemu a ye diagram bi eda ha sei na ye say individuals living in polygamous household as a 2019 and ewo ho no e de hwemu akura edi kan pa o hwa eye aware dodo mu asetena ekoso no ye nya Burkina Faso ono ne percentage no 36%. Burkina Faso in Africa ha sei and afesu ye o Mali so dey 34%. Gambia and a toso miensa ono so dey 30%. Niger a kuasi ho ya machi omo president ono so dey 29%. Nigeria 28%. Guinea 26%. Guinea Bissau 23%. And Senegal so 23%. Those countries we nyina na obviously ni nyina wo Africa na ha no hwemu a ade se aware dodo mu asetena no ekoso pa wo saa enkronkro ya ho yi and then we the study part no hwe ye bedu ono ye duru countries no ya be hu why these countries no na omo de na practicing pa and credit Pew Research Center for omo na Pew Research Center we are yafa edidi nkomo yes so our source is from Pew Research Center and we have to give them that credit. That's a PA. Tia to us one any yanhwe ba bi so a polygamy no legal. And so hwe was where in the world is polygamy legal? Ebi o ho no ma Brunweka say outlawed or abolished or fully criminalized. Ni nyina say bi o ho a enimrembu so ye twam. Ebi o kra so wo ye kra so ye san kra e de asu bi to so bi o kra ye kra so ye nkumpo. And ho any other also are illegal but not criminalized and also so next year hwe on say wo hwe we na red net and color no e kire ba bi a on de enya de asa de ne yagitum kra ho no ma yetwam kra 90.7 FM over blue isu so a obehu blue no ba obehu and say illegal but not criminalized e che say emra no nso so nenso nya de se obi ye bia ye kine si ye be ye ni bibi ye be betwa ska na se on say oba Africa map na o hwe babia Ghana da na Ghana da blue no mu on the Ghana ye blue into betimi azumi na ya hwe Ghana ye blue kire se Ghana no ye nheda nsoso nanso no uye bia I think say okay ye nheda nsoso nanso me yi Ghana ne ba pa na mo ye de sha ha no in the on the Ghana de ne ye blue okay obetimi akọ wachi bi anti sa ne no kire se Ghana no yenhye dance so emra no nyinto nanso obi ye bia enye onto mra sa na Ghana de na akọ ye eno ano sa na senka ya wiase nyina omo ye no afi so no ye kwa ya ha ye black or say permitted and practiced
and to him and so black no here ya draw diagram ne kama and as a map na be say black for no ho omo da dem say and the baby black will be no ho de na say ye jitum ubetimi aye afru pem bibia kwa busuafo ko bia ha kama afi so no wo hwe and the one say baby ubetimi aye no mostly the Central Africa, yes, the Central Northern Africa, and a part of Eastern Africa. Yes. And Omo Kese. Yes. And across the Mediterranean now by the Middle East ho and Middle East. Correct. Black no hono ebi. Right. Hono no enti uhwemu a aha nyina de omo nhye dan de enye mra aha so de omo ye mra and aha so no so betia practice on said that them sa and I feel last color no so and so say legal answer about last color no on say o hwe ba bia wuntumi and practice ye outlaw no mostly a abrofo no krum no yes the Americans the Russians the UKs and the rest Europe no on say honom yes and a deeply red no say hono na outlawed ebi we outlawed enye mra ebi also a ye twam ebi also a wo ye kura so ye be say ebi wo kura yitimi kura sa na nan kamera nti ebi also say o ma ye kura ma say de o ya utie ska kese ya na bibi kese ye e de medipa no so the last one say legal status unknown or ambiguous on say no nchire mu no ho na ebibia ho ase ye nye no fe kind of no ho kra na esenka Ghana koto because Ghana ye de na I say ye nye I say ye jitum I say ye ntum anti esenka eno so yetumi so that is about we so diagram we so yembra so ne yenhwe polygamous homes no polygamous homes oko enkuro a oko so aware dodo omo bi omo tete yi pass the kan first one no e dey so ye the color na be indicate we hwemu say bia wo your color no wo ho nti we no man say blue yemfa the blue color and we see you so light blue yemfa na say nim colors no na ye ko yellow deep yellow something like that na bi also kwa data bia anyhow we hwemu a first blue no wa ha say no omba Facebook ndi obehu blue no 0.5%. There's a baby abehu sa blue we ho bia na say ya de a percentage a polygamy omo practice na say omo nheda ni householder dodo na practice sa polygamy no ewo ho omo sapa right 0.5 yes omo nu 1% and wo hwe baby a map no blue no da na now the total first map na hwe ya na ho ye red na outlaw na say criminal no a unse ho na house be blue no yes omo ni because now bobo Canada USA Brazil Russia China say ho na bobo na even Iran omu shemu ho ye friend Iran omu shemu ho omu nyina ati some percentage omu no household polygamous household no enta nye common sa bia ho no ma anti we asi nyina kra nam say ti wo hwe light blue so 0.5 to 1.5 and also ye de NDP bebre no and say wo ho kakra we mu a we ho kakra omu na wa ha no right enti ba Ghana so bia ye gine mpa o okay Ghana no ye ne no ho ano na ye ne blue no na ye ko ha se so ye da so blue no ye so ye ha na I say wo ho I say ni ho but emra no mde akekere kire mo won kuro bi de ye ha na ni wo sa okay so no so the enti light blue for no ye 0.5 to 1.5 I think ha na de abasoro kakra then ye ko also wo light ye fan say you use light yellow edi amomo a utim say ha dia Congo odem na aso behu weye country onsusu Mali susu ejina mu ye bahai ni abaha Afghanistan also shaha eto omo so de na so ye 1.6 to 9.9%. Next and so quite upset as a abasro pa na baby a yellow pa no but yellow deep one no and so ye 10 plus yes I see from the omo boma dwen for Chad mo ene Burkina Faso mo ebobo mo di no omo de omo call money pa when we say the first diagram for now with the my no when we say countries are omo percentage no omo na ha no omo yina na because omo me do 10% plus and get say get me ato so nke ya win and so omo asa de bia ba be ka ho and enti globally no hwemu a ha say no say yenya 1.5%
we are seeing put together and a 1 point. But over sub-Saharan Africa average na 11% because of the countries in your boy and no more Africa no. And as you said, you kind the same baby a fan no. Pew a year research center for NMA and Yasa a you ya will share nano painty and also who was them and no. Okay. Yanko a polygamous household by religion or some. Yeah, can't or some no more bia said will be a GD biano almost so dear any. Or see in some African countries, sizable minorities of people live in polygamous households. And then a percentage of individuals in polygamous household by religion any other ban. Ukoma country decline by religion no Burkina Faso. Burkina Faso, all you know polygamy no not less than 36%. You call Kronuma 24% of Christians practice polygamy. Right. 40% of Muslims also practice polygamy. Unaffiliated or more for say be a Christian anymore and no the omun share that any. Me pacho me say. Me okay, you call Burkina Faso nipa ohanji chemu aduasa ensia na omo eye sa aware dodo no omo ye. Right. Se utitimu so a utiti sa ohan nchichemu aduasa ensia na emu eye ohanchemu aduonu 9 24% Christians are omo practice polygamy. Christopher. Yeah, you see, Christian, yeah, okay, Christopher mo practice polygamy. Okwa 40% ohanchemu aduanu 9 aye Muslimi for and I say almost so practice polygamy. Almost Nkremofo Muslimi omo ware dodo. Why? Ohanchemu aduonu 9 a Christopher omo ware dodo. And our hanchemu aduanan enso so your no oye nkremofo a almost so ware dodo. One on don famu hye biam ye nya omo data. And ye ka bia how religions ni omo ni nam ye de nyinya me ni nyina ka mom so enso so 45%. Ohanchemu aye aduanan enum and e won so wo gisa our dodo e to na so ye bi e wo aye Burkina Faso. Ye ba Mali ene to aso Mali su kroni nyina no oka bonipa omo practice polygamy omo yaware dodo omo aware dodo 34%, not less than 34%. Ohanchemu aduasa enan. Christopher omo so ware dodo wo Mali no se wo de ba percentage ma ohanchemu edu9 14%. Ena enkemofo enso ye ohanchemu aduasa enum. Wona onye ye nya bi na ahaso so ba so eno so no ohanchemu aduasa wona okeka ka mbo mo so omo practice polygamy na say omo ye aware dodo wo Mali. Yemba the Gambia so no 30%. Ena omo ye amoji aware dodo tuma so omo yi aware dodo koso. Christopher wo mu no ohanchemu edu mienu 12%. Nkremofo ohanchemu aduasa 30%. And other ones in the dash and the yen no. The twaso Niger, Oko Niger, and say 29%. Ohanchemu aduonu enkono. Christians in the end omanya because Niger predominantly Muslims and ewo inti Christopher ne adopted and what did that them. And one so Muslims one or yen kremofo or practice polygamy and answer our door ye or ye bi ho 29%. Ohanchemu aduonu enkono and other ones no nya. Ye ko Nigeria and see 28% na Nigeria nyina mo practice polygamy and also mo ware dodo. Na Christians 8%. Ohanchemu nwotwe. Ena anase Christopher nkremofo so ohanchemu aduanan 40%. Wona onye yini ni ho afesu so wona waka ka bo mo so yo mo de won chenchen he dem bebe mo nyanso ya ohanchemu aduonu enkono 29%. The next one Guinea 28% they practice Christopher 8%. 26. 20 Guinea no, 26. Okay, 26 sorry Kafra. Guinea 26. Christopher 10%. Christopher 10%. And a Muslim say 29%. Right. Other ones also anyhow. You call Guinea Bissau and say 23%.
ɛna omo ɛyɛ afɛ kristofo yɛ 10%, right, ɛna nkramofo yɛ 30%, wɔn on for omo so de omo no obi anso yɛ 22%, other folks no so yɛ 23%. For the sake of time to be say me run any time yɛkɔ Senegal so no ɛyɛ 23%, kristofo yɛ 7%, Muslims and I say nkramofo yɛ 23%, other ones no be anyhow. Togo 17%, kristofo 8%, Muslims and nkramofo 23%, other ones nso anyhow. Yanko Chad is 17%, kristofo 8%, and nkramofo 26%, and I want so come 18%. Chad na 15. Chad. Okay. Me dia koma Togo. Chad is 15. Chad is 15. Okay. Kristofo 21. Chad is 15. Kristofo 21. Yes. 15 21. Ada we man show. That's a yakre go after. Kreto onya baako. And even a year nkramofo 10%. And now one hour they don't tell me 40%. And the be anyhow. Okay. You call Cameroon so 13%. A Christopher 7%. And Cramofor 19 Anna. All right. Yeah, 26%. Yeah, 26. And I want the honor of Omunio Biase, Omunio Bianye 19%. And the other ones in there so come 32%. Okay. You call a year Ivory Coast 12%. A Christopher 3%. And Cramofor 19%. Others no unaffiliated no and see 9%, and other folks here 13%. You call a Benin 9% in a Christopher 6%. Muslims and I say Cramofor 12%, and unaffiliated here 9%, and other folks here 13%. Okay. Central African Republic 8%, 7% a year Christopher, and Cramofor 13%. Other ones now. Last one a DR Congo. Democratic Republic of Congo, almost so 2%. A Christopher 2%. Muslims and as Nkramofo 12%. Other ones here 2 and I see a dash. Into we religion by religion, we hano. There's Africa. The in the do or more living in polygamous homes by religion. I know, and there's awesome near Kabuma, almost so dear any idea to Jano. Right. So Omubusai. Omo man saka data P4 no e kire se omo beso mu se polygamy na ware dodo no ade a morally wo de toto niam ho ana se enye omo busa asa na ye hwe wo no ka se eye ene wo na o ka se enya na se wo no ogitum ni wo na wa nya ntum enti no and obet my expand na kakra yes. Ma ya okay. Figures no ye all right but se ma huni aine okay eno no na ye hwe enkuru a eye enkremosum kuru no dodo na ya hwe wo so madwene ewo ho enti uhwemu a Russia ene ye call Russia no to we kala no say morally wrong sa de enye deep no de deep no say morally accepted na se ye gitum enti ye call Russia no omo se omo nyintum no omo se enya na so omo nyintum no eye 49%. Omo so omo nyintum na 37% ohanchichemu eye aduasa enson ena gitum se eye se utumi ware dodo ye call Kosovo ena so ohanchichemu aduasia miensa ena agitum se enye ena ohanchemu eye adunu baako ena gitum se eye se obeye sa Albania na toaso enso ohanchichemu aduason miensa ena agitum se enye ena ohanchemu edu ena se eye Bosnia so ye ko ho almost ohanchemu aduwotwe enum se ade ne nye ohanchemu enan se eye ye makwan ene ye southeastern Europe ene ye ko ye ba Central Asia ene se ye ko Kyrgyzstan almost so ohanchemu adunum miensa ese ye ohanchemu aduasa ba ko se we de anya de aboa Kazakhstan almost so ohanchemu aduasia mienu ese enye ohanchemu dumiensa 13 okay dabi minya no weni nie 18 okay yes ohanchemu edun otwese ye ba Turkey so ohanchemu aduoson
enwotwe se enye ohanjichemu eye dumiensa se eye 13%. Eye Tajikistan almost so no ohanjichemu aduanan enso se enye ohanjichemu edumienu se eye ye makwan na amanfo ware. Azerbaijan so ohanjichemu aduoson enan se eye ohanjichemu enan se enom se enye ohanjichemu nan na se eye ye ba Southeast Asia na ho ne Thailand any country eye okọ Thailand a ohanjichemu dumienu omo se ade no de enye ohanjichemu aduesia ensia 66% say ejinamu dendenden eye pa. Malaysia na inanaba kefa ba kotana Thailand. Malaysia o say di ohanjichemu eye du omo say enya ade eye ohanjichemu aduanan enkono 49% say eye ya jitum. Indonesia enso so ohanjichemu adunum enwotwe say enya ade eye ena ohanjichemu eye aduasa say eye ye call South Asia Pakistan ene di kan ohanjichemu eye aduanan mienu ese enye omo say aware dodo onye ena ohanjichemu aduasa enso aware dodo eye. Bangladesh so say ohanjichemu adunum ensia say enye aware dodo onye ohanjichemu eye aduasa mienu say aware dodo eye. Afghanistan ohanjichemu adunu enwotwe se aware dodo enye ena ohanjichemu adunu enson se eye aware dodo ye 90.7 FM. Yanko Middle East, that's North Africa. Hwe Middle East in the Northern Africa kind of ho na also ye tra Mediterranean that's ne brofo anyway. Ye call Palestinian territory no almost so 20% ohanjichemu adunu se enye pacho ena ohanchemu aduanan enwotwe se eye kama yako Iraq eno so ohanchemu edunwotwe se ade ne de enye ohanchemu aduanan ensia se eye ya polygamy de aware dodo ye. Lebanon enso so yenya eye 24% say eye ade aware dodo ye 45% say dobi omsa aware dodo ye 45% say eye. There's over Middle East, North Africa, na can one of you 2 points no money to na so ye ba Jordan so bemu 26% say enye 6% say aware dodo enye 41% say aware dodo ye. Egypt 8% say enye 41% say eye yanyintum no mo ware ye. Tunisia enso so ene twato Middle East and then North Africa ho. Tunisia so 67% say enye bra ye bre nya asem ketoa 28% say eye e de agitum e bere kra mfa ho so yanko Sub-Saharan Africa oko Niger yedu Niger no 5% say enye ye trako 87% on say eye e de na momu yasum ye ko Senegal so 8% say enye 86% say eye yemfa awade no kan na ubi betum a wa hu de kan awade dodo ye 86% e was Senegal say awade dodo eye. Mali 11% say awade dodo nye 74% say awade dodo ye. Cameroon so 12% say ade ne de nye de this is no moral. Ye kwa am say 67% de here they are the eye aware dodo 67% energy tumu ho. Ye call Nigeria 23% say aware dodo nye 63% say aware dodo ye mo asum kura adwo mai hawadwene. Tanzania and say ye call ye nso so 29% say ye 63% enye 63% say aware dodo ye. Ye call ye ba Ghana no 15% say aware dodo enye 59% share when I catch it yeah papa Nanaba ke for mu interview di also can be DR Congo 20% say aware dodo 90.7 FM 58% say aware dodo ye Chad 16% say aware dodo enye 53% say aware dodo ye na Africa for si ombo so be aware dodo pa ya chebe. Kenya 30% say aware dodo enye 53% say aware dodo eye
Oko Uganda 39% say our dodo one year, 49% say our dodo year. Djibouti and so 34% say our dodo enye, 47% say our dodo a year. Liberia 45% say our dodo 1 year, 40% say our dodo a year. There's a Liberian Kwana so far. This is be a queer near Biacon. As Ethiopia and so say 39% say our dodo nyadia a year, 38% say our dodo a year. Oko Mozambique 59% say our dodo and yet 26% say our dodo ye, and a Guinea Bissau so 53% say our dodo and yet, and a 19% say our dodo a year. In the last countries here, yeah, bay, and you been here, been last 4 countries, no say our dodo on the car say and yet. The Akani be the obwa, so yeah, the and 1 year beware. There's a percentage nano cry adding power. So that is about a year. Ye call ye say our do ye and our do ye country by country be you or more so I didn't be caution or more kind ye no right enti yanko aye ye next ye okay right enti rana ni ye hwe aye osum no omso madwene ewo aye aware ho enti ye fa Buddhism in Buddhism no omu ni say aye aware ye ewiase mu nyina de omu say ye osuma de keke omu say ewiase mu nyina ade secular. It's not about a sacrament. And yadi be a yadi be as or somebody be a diakoshe baby. Sano muno. Inti Buddhist country biano ewo ne nina so ewa ware dodo ho. Oko Thailander hono utimi ware dodo. Utimi ware dodo. Okay. Now no Thailand no legally recognized. In 1955. But oko aye country friend aye Myanmar and no Adea say 2015 and no twem. The Thailand the oko ha our dodo since 1955 no Adea so omudwuma also one practice Buddhism no ho. The Buddhism no aye country by country no mama mbre na kaboma e mo ba omo de omo so mfa nse omo sumu chen sa. Right. Yeba Christianity a. Oba Christianity uhwe a osoma sese anase aye denomination a omo yobi omo doso pa de Roman Catholic Church. Roman Catholic Church na ya de se omo nye polygamy entum. Na saaso na nsori ni bi also so am so nsori am so som no so no saade no omo nye ayin entum. Na ye fra asori bi ye Lutheran Church. Omo de omo je eye wona waware dodo o masori ni omo je. And the Anglican Communion no so no 1988 and omo agitu mu say Adea say depending on the circumstances be no bibinti say obi ware mienu a eno so ye gene wa sorry. For example bia me na me ma sorry me oyere mienu me oyere miensa yeah na say me say bia me ba sorry at this point no asore no ntimi nka nkyere me say oyere no a wo omo no kojai wo omo enti no oba ye bejew but nkyerɛkyerɛ no koso no se wa wani ba wo ho so se me afedi me pese me gya bi mu a ene de emra ma me kwa ba asore no anka nkyerɛ wo se waba kojai emanu mienu na nka baako of course sana etie ti watwa ne yopo ye fra asore bi aye Mormons the nipa do na anyone the Jesus Christ of Latter-day Saints almost perspective of madwene ewo ayehu no uhwemu a mempese me ayi omoko United States fa bi Utah and I say Utah ho na omo dominate pa na uhwemu a Jesus Christ of Latter-day Saints no omo practice polygamy no omo friend no plural marriage. That's how I don't know omo the term atoso said the na man for omo branding yai eno na 1847 to 1890 and asade na omo ye pa de na omo gitum na US aban no 1862 na oye say polygamy no say ndie embrem no matwam enti say na ye enti wohwemu a aha no se saa church ya ye kan omo asemi no omo no say no omo so etwam at a point omo twam nanso so no bit by bit some way somehow no saa de ne koso a enye legal ye kan legal na say ye kan mara ye de akyekyerade
Mrano de oho, but underground in here, you know, we say you register doing quite but almost practice it. But then yeah, share first and normal practices between 1847 and 1890, normal yen tawin, and yes, I and it. The mamma for so no, you must all practice it. I say Ghana the but omujitum some way somehow said yeah. So, right, you call Hinduism. Hinduism so no, or say Emrano, Emma Quine, Emma, our do coso. Yana and circumstances can ho bia na bibi ye hwe ne ma bi bi okra so wakofo obi na so wanyem de ne obewa ye ma kwa ma ware na ka ho ene de na wo cheche obi abaso mu ni ade omo so omo je sa de na atum ena afesu say country by country because aware amamre eka ho right ena osom so aba be ka ho nti o ya ohwe ni nyina ansa nti omo nyan hye ento obi bia so na o ka say okay say o yere na yere Hindu say sa wo yere na yere ntime wo babema na say ya obetimi no yere na ka aware bio aka say obenya babema eno no Hindu omo agitum afesu krobia friend ye Bali Balinese in so no o say Hindu allow for sanction and unrestricted polygamy, but the marriage is regulated by adat or traditional customs. Na say mrano kwa makwan so omo other traditional approach omo to me dey here our depending on the situation na omo manase kurokro omo no yenko Islam na eno de e clearly spelled say our do polygamy e ade omogitum to the sense of go to scripture here verse 3 of surah no 4 Surah 4 no Surah 4 okay or say a man may marry up to 4 women under specific and debated circumstances and also so on man na no oka bibi wa ha se bia se wo ne oba ne be ware na o mane ya wa se on ware dodo na akire ye wa se okoware a untumi mfa force bia se okoware emra ne makwan se ebra oba ne tia ware ase na emo so de se na se opese o ware obeware bia kan o da ati na ogitu no ware o de a eno so ya de a e ho no ma na ye ya okay so Middle East, Central, yes. and North Africa. Muslims' acceptance of polygamy is illustrated by the fact that polygamy is most common in the Middle East and North and Central Africa, the regions of the world that are home to the highest concentrations of Muslims and illegal in most other regions. The Middle East, North and Central Africa said in here na hona sa awar dodo no ade say ade dintinti man pa e honum na I say furthermore several countries recognize polygamous marriage between Muslims but not between practitioners of other religions. Nti say bia okotena America na so person o ware dodo a o tumi ware dodo and the omo Muslims ye gitum but other in other words yeah untumi oye kremoni a on kramo som no ma kwan ma utumi ware nkramofo ma dodo ba on drink as o ye kramoni nti ko ware kristoni ada na kristoni no nso nti a wo ko ware no wa ware kramofo dodo wa ware kristofo so dodo ene no mra no ma kwan nti o mo nkramofo polygamy no eye between kramoni nkramo be bia woti bia enkurobim kurobi okra ma akwa ma o ye muslim ko mo mpene so sa NC etie right Judaism so Judaism no hwemu a say the kind no you call a Torah no mu a Torah is more or less like the Old Testament Bible kind of and hwemu was Abraham, David, Jacob omo ye nyina no Torah nche say omo ware dodo eno yo ho na osise say de o hwe na Christopher maba ne na omo no omo hu Torah no ne you know in a different light no de ade say modern Jews have disallowed the practice. Modern Jews, you know, or man disallow such practice, you know, any other Christian a year or more. And I think that with this slide, the best people now, the last one, yes, people have. I say a door. Okay. So, Yanshe, what is the good, the bad, and the ugly of polygamy? And no, I don't think it has any ugly side. What are the merits and demerits of polygamy? What are the pros and cons of polygamy? Brofo na Owoahene Acheampong brofo bonsuni ba untretwi. What are the advantages and disadvantages of polygamy? What is the psychological impact of polygamy on women? Yeah, no, I am person de bia bi ba be hye ho. Said e be nyamo. What are the psychological impact
of polygamy on women. Mrs. Subio, what are the psychological impact of polygamy on women? And no point. Right. Brother Philip, you better see me say what they call screen so man wo say ya. Na yemra emebo enkomo. Nana ba kefa atena se yewra pam so atena medika ma o ma che dada nti nana yentinsim fa yewram na yenko yehwe ene awade dodo ugina hene na ne ntia ugina ho no na wa kire yemu. Oh, medase menuabe Owoahene. Yewo emema and yewo mema. You nim say we have men and we have great men. Right. Our dodo it say Sabiu obi a wasi so. Na wose wo de opemba e ma pay sikafo adwuma. Nti no wabisa ho say wo ye obi a obetimi a sponsor ana. Ndi man so rekeke say Sabi ugu ma so. Ye de afutuo no yetiye ye bempanimfo ye nya bi di ato ekotodwem. Nimituwe mentene. Nanso bia kakra amana obi bekwa akoto ma na nyina ne ho so no afutuo kakra ye company fo na ase ginti ye betimi afam aware dodo me na ba ka ifa amete yi mintia me support pa nanso ejina circumstance any nipa kro na all practice no right unze eso no say aka asem ama obi ate na ato ne tim na wodi akire bi ene so no se nipa no nya ade no efiri na tenka mu na wodi akire bi na aware dodo ho no se wutu obi fo e wa aware dodo ho na wutu nipa no fo e wa aware dodo ho na wutu ni fo aka ache ne se aware dodo nye nenso nipa no entimi enya ho hyeso wuze wutu nipa no fo no wuntimi ntu ni fo e wa ho hyeso so nipa okita ni bibi no wo ye den a ekita no tieniye ye obi o ha eye mogya mu asem na ho ode kura ekita no kura mpo no oba ba ko wuntimi nyina animu nti sa atenka no ba afutuo na ade ma na wo kan ye no entimi nka sa atenka no ye den enhye ede na obekọ nti ya na eye circumstance ena obi won soso a somo de ekeka kan ede bo mu yi som bi anipa bi akwa wura mu nti ye betimi aka na waye obi a wode ne ho nyina masom no na wono ankasa program no ho ayi nadwene free saa ne ma no so nti wo ye den enye ne den enye na kono so ati ase nti som no bi so ho a se de nipa no besi afa no no etimi dane nipa no sabe oba ebe ma na dane no oba na bere bia no wabobọ ne ho na wode ahye oba ba ko eden ase nemom na dodo na mu no emema eye straight say beme bia benya nkodan ne ho an yiri ni na som na amoamoa dodo na ena mema kakra bi ena wonom nso o ma choose peace make a peace a se wuti yeye na se de wo pe wasomdwie unya oba ne mu odu na obu ekita wo se bema okura wo kono no so oba bi twem afre no so ati ase ha enti mema dodo no bi nso ho a mema kakra bi eno mo nso ma choose peace a o mahunu se aware dodo enye de emmo mo enti onya ne yere ba ko bi na oba no mana somdwie nyina bi a oro de wo eden wawie enti na ha no obeto chere se o yere dooso a unni asomdwe ana yes me kan be si se o yere dooso na wo mu duro enduru se ye fro great manner unya asomdwe right if you say nyo obi ampo na nipa me ense twa no muhia a wotimi solve wo ntem problem ne ho bra kra ba den ebe keka no right so what I say dinam say aware dodo no it say sikafo adwuma it is for great men and memo mumu odu a wonum duru mema yo na timi ware dodo nyo obi a na timi ware dodo so what I say ebe ba the ugly side and others no bibi a yenka ne preko na yenko so what I say enti ye kan so say yenka ne preko na ye kan ne preko dia aware dodo to me no enya de a eye bone right na sombia ne obetumi aba begina aka kire se yedi ani kire wiem na ye ka otwie di amponyankopon asema aware dodo ye bone enye bone nemum aware dodo no mu no e na obetumi atosini
sɛ wansese wo ho yie anvali wo ho yie anwe wo ho yie ansa wawure ma ɛna betumi ama na bɛyɛ den aba beto sinama wo yɛhwɛ obi a wɔse ɔware dodoɔ ɛme deɛ me kɔnkramu ɛme som kyerɛ sɛ me nware dodoɔ ɛna me deɛ me kɔ bia me kɔ gidi me som kyerɛ sɛ me nware dodoɔ ɛna me deɛ me tuo me yɛ traditionalist me nananom ɛware sei wobɛkɔ na nipa no bosome wɔgye 3 million ɔgye 4 million na yere no mmiɛnsa wɔnyɛ obi a wɔde ne ho awura adwumaden mu sɛ bi a nimfuo ni business wɔte ya no wafa ha woni kapre wankasa ɔmu nyɛ du nyansa a yɛde tena wiase ebiebie akwanya ne nnwuma ahodoɔ no wonyɛ obi a wokita bi nti saa mmaa dodoɔ no wode yɛ den wontimi nhwɛ ɔmo enti wobɛha wo yere aha wo mma ama wo aso wobɛtwa wo nkwa na so tia na nsi wo baabiaa enti aware dodoɔ ɛyɛ ma mmarima na emo mmarima ɔmo mu oduru yɛ ɔmo yɛka mmarima wɔnom yɛ adefoɔ mmarima a wɔnom sunsumu ɛdɛn ɛduru ɛna aware dodoɔ ɛyɛ ma wɔnom right yɛhwɛ aware dodoɔ asense bi a yɛ Africa nana wadaroma wobɛso mu wɔ hɔ na ya akɔ ahoma no so aba yɛba a wobɛtoa so afiri hɔ ɛnom Sompa sika promo no anɔpɛ first draw no aba obi nsa aka bi nti no wobɛtumi ahwɛ wo mobile money so sa anɔpɛ wato bi a na ne awawe ne a yɛbɔ ne din no wɔ ahoma yi so. Hello, good morning. Morning. Udin ɛde sɛn na ɛhefa na awo sesi ai. Beba to me din de Adoabo Atoma me kasa free Nkoranza Akropon. Adoabo Atoma wɔ Nkoranza Akropon anɔpɛ yi watwa Sompa sika promo no bi. Beba to Wadaroma utwa asɛn. Beba to me twa 20 cities. Ɛna wadi sɛn. Me pata abato account no wose me ncheke 20 me cheke na wose me nyina so na wone me nkase. Aha, sika no wahunu se sika no de aba account no mu. Manya message. Wenya message no. Yo. Yeda ase bebre se wahwe nti no yebema kwan ma wa cheke na wahwe uwi akire no yebehwe na edi akire but once wenya message no de na kire se sika no aba phone so yedi nkomo yi no yemisa wo se sa promo ya ye tuo yi no sa fe no obi ate ade na obeka kire no wo ho 90.7 FM. Oh, de me ka kire ni pa no se me na da na master anope mi bie mi redo na me se na nti omo bo ayi code no na me ye bi nti nyankopon so aya adom ma me sa eden aka bi anope nti mi nua bi ana se obi o ho bia de me ka kire so onfa no ho him na nya Zambia ebebo nsa nipa. Right. Yeda ase bebre ne anope onso de ade betwam. Yo, enti ebusuan for Sompa sika promo no said ya meka na anopa no me se yenya de code no to dwape na woto a obedi enti wadaroma koso na onso to bi nana somna fa wano esi na fe yemra wunuanom ho ansa na ya san aba ho bi. Enti na me ka esom ya etimi manipa bi no mu aware dodo no eye great men adwuma say wo hwe ye nananom a omode aware dodo no hye ase na anokwasem ne say yetima mo aye ho ama abaye bibi e wo ho enso be ma pa wo sese sebi usebe oba wo ne nsabuo mu pa na wo ye aduane am wadi edu ba bi na wo ye be ma na mu odura ya na ano den so what I say wo ye bema na eduru baabi na wutimi se bire bi wo ho na wa pie fie nka benya pa wo tena baabi eji wa home enya obi ma wo ne wudididi nkomo na eduru baabi na ebi a tweka wo fie a ano odin nti wo behwe de ebi a nofo ntare ne ba no na nka wokọ so ate ase wunya de nofo etare ne ba no na eduru baabi na person no ba ne di agora na nka wokọ ho nti meka akosi se ye metena radio yi so na ye metu amanfo fo se polygamy no eye asinse wo wakora a wawie school a afa na wanya adwuma wo salary ba 1000 cedis ye de ware mienu wo salary ba 2000 ye mfa ware mienu wo salary ba 1500 ye mfa ware mienu ye wo wonoma ka se omumu duro no o makono so no ye den wo mumu duro atimi se we die wo ye bema
ɔware mienu ɛde edimu ye papa no ma ɔware mienu no sɛ woyɛ young guy na ware mienu yɛ ato kwan so a mutimi di kan asɛm sɛ wakora ketewa we wo yere no mienu nti yɛ wɔ mɛma a woduru sɛ yɛ kase wei na yere no mienu a wutimi sɛ saa bere no wo bɛɛma mu right so ate ase right na media me kan ma kwa kwesi na wo de si na makɔbra da sɛ wo hwɛ de ɛkɔ ɛde condemnation na titiru ne kristofo ɛde condemn Christianity na bɛka kyerɛ me nuanom a yɛ nyinaa yɛ wɔ kristosum no mu sɛ sɛde ɔmo condemn polygamy aware dodo no ɔmo nkɔ no ɔmo nsamra biem because ɔmo nyina so ɔmo de condemn aware dodo no enye nyina so a me to me no edimu okay nyankopɔn anase kristo ba ya obesese nneema bi a ɔse bi a wo gyina one quotation bi so sɛ ɔba bi anya ne kunu baako na ba ma bi anya ne yere no saa tama kristo ɛsesa na sɛm ɔde na no kɛkekan na ɔsesa atenka wɔsesa mogya na egu nipa mu wɔsesa yase sɛ nyankopɔn bɔɔyɛ no free tete the great men in the bible ware dodoɔ obi a ware dodoɔ bi ya no fulfill nyankopɔn promises okay that is when wo ware dodoɔ a ɛnam so ɛma nka wɔnom dadam a sɛbi wonya bɛɛma mpoma yɛnse wɔnom pɛ no wutimi yi saa ma no bi ɛyɛ wɔnom adɔyɛ ɛma ebi ane ne wo ahwɛ no hwɛ ne ma ɛma no so nya daakye yɛnhwɛ ɛnsɔre no ɛma na mo se wɔn nware dodoɔ na ɔbɛɛma bi amfe padeɛ baako no saa ma no na mo de ɔma gu asɔndɛm a ɔmo yɛ business ma me kyerɛ business na se asɔre no de saa ma no yɛ business because wɔka kyerɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ ama wo anya kunu mpaeɛ ɔbɔ ama anya kunu no nyankopɔn so nyansa ne nimdie mu no wonim sɛ bɛɛma yɛate nka ɛwɔ soro abere bia yɛhia ma no wɔ yɛn nkyɛn eti wayɛ sɛbe ɛma no sɛ yɛduane so nam wabɔ ma no different sɛ yɛmfa wɔn nyɛ dɛ ɛnyegye wɔn mani ɛna wɔwutu ɛma no fo sɛ ɔbɛɛma nware baako pɛ na ne mfe padeɛ baako bɛɛma nware baako pɛ a ɛma dodoɔ na aka no yɛmfa ɔmo mfa ɛna mo apia mo nyinaa kogu asɔndɛm na ɔmo usu mi wa nka bɛɛma bi wa ne mu odu obetumi ayi ma nan num sia na ɔmo anya asomdua ɛdɛn atena faako na ɔmo ahwɛ ɔmo ma mo ma soma dwo ɔmo dabi mentwama no na ehia me wɔno wo so ba wo ntwam so mposa tie na mo ma boa ɛma na no ɛna mo preach ɔmo preach a wo preach so wani tua sɛ ma no dɔso ten mɛma ya ye wo mɛma bi no mo mu odu obetumi ɛdɛn asɔ wɔn mu right enti sɛ wasɛm a wo kan wonhyɛ da ni baabi pɔten a wogina wo sɛ wo baabi pɔten a wogina so da wasɛm a wo ka no contradict wo ho adentia edu baabi a sɛ awadeɛ dodoɔ ɛnyɛ ma binom awadeɛ dodoɔ ɛnyɛ sɛ adeɛ yɛ de a ɛyɛ ma obia sɛ nya ɛnyɛ ma obia okay so pɛ sɛ me generalize no di a awade dodoɔ bɔne bi anim na ɛyɛ nti na make us sometimes ɛno no mo pɛ sɛ yɛ ne sɛ wo sɛ yɛ no yɛnyɛ yɛmmɛ debate ɛsono ma ɔmo debate but yɛ deɛ on educational purpose and I say educative program na yɛyɛ yes okay me started with Muslims sɛ wo so a so ate aseɛ nti deɛ meka no wɔ sɛ ɔte aseɛ wokɔ traditional belief mu mpo a ɛno so saa na teɛ akandifoɔ te sɛ bi anananom empanimfo a wɔnom kyiri bra ne saa nneɛma no wɔnom de timi yɛ den ɛware dodoɔ okay eti aware dodoɔ no medi ka sɛ ɛyɛ sikafo adwuma na mmom me ka besi sɛ brother Philip nom ya ɔma akɔndɛme aware dodoɔ a ayɛ te sɛ aware dodoɔ ɛnyɛ no ɛyɛ bɔne no ɛnyɛ bɔne yo ɛnyɛ bɔne na obi a otimi ware dodoɔ no wo na nyankopɔn ni ko ho fi sɛ wo ɛna wo bua ma nyankopɔn bɔ hyɛ na yɛ den abam me da sɛ me se nnɛ ɛnya asɛm ketewa oyo besi ama wansresi na afi yahwe ne owi abrewa nkunuma brother Philip nana ba ke fa se awade dodo eye memo mumu oduru adwuma wo dwetire wadwuma a wo betimi aye o mema o mudimu o madwuma ntino eni okura ma obia sede aye nyina no yehunu se ye bibia pepepe no but then o de mamemra won so honom na memeje won so wadwen kyerɛ na yakoye nim sɛ de anane kan sa na te de a nde na awade dodo ye bone awade dodo nye no na efiri ne sen wada roma yenko nana
Yes, sir. Me da CP pa na me a champion wa ha because show mo no mo na mo doso na so and me you mo nyina gu fam me da CP na ye da Acheampong Nyankopon ase say say your topic we now discuss so you're very careful in the discussion because a human institution and a human institution a lot of things happen. Seven nyawa do nkwa ho in the bar so dem ma yeka ho ase. There are a lot of dangerous things kra. Seven obi o kra na on the nipa nkron ware obi nkwa na bia wanyim bia mienu kra bo. Akane na a big issue a bar. We have to find a way to handle the issue. Right. But one thing is the from the Bible perspective there, God doesn't really consent to it. Nyame on fuaso. Na esi because he ni pem ne sia onim kon dey identify so on fuaso. Omo kan Bible e bobo mu din and God never told them to marry more. They are the ones who went to marry. And it's part of their judgment. Judgment is no. Ya tembu eda ye nimu no. Say omo ye no nya abofo. They were humans. So they almost say anyema nyina ni nyamde ba tembu mu. Papa any bonnet so everybody will face it. Until God never told them to go and marry. Okay. Bosha or no mo share ye baby or no mo gina ye na ware nka ho. Even some of them he didn't deal with their wives. He dealt with omo because no obotaye ntia or dey ye na de. Now omo point omo raising na light. Very light points omo raising. In the first place, marriage is not for only men. It's for women as well. Nti anya wa nyi se wonu afa mabu na so omo ye toys na ogogoro omo sa level na twam. 2 one was shas beginning no. So our na yes here woni en shas asase ma na so wa shas asase ma. And even they want to control population today. So where then I say wa shas asase ma. Omo ka se man dos na ma dos a wo se ware dodo no wo ma be hwan mo. Right now no kwa ye wo baako no kwa mo dos na kwa ye 44 a ekoye 44 a ombe ye den 2 e ma omo dos no omo ware no aware ma no enya omo ye ka ma omo dos a enkola e ma mpanimfo won no nso aware won na waso aware e ne kabum na ma dos enye ma na omo be ware ne dos. Enti brother Philip ma me fa slide when support on common na udi no o se awade ni ho for mema nkwa na e wo ho for emma so enko a o share bullet point number 3 na o say also polyandry in which a wife has multiple husbands is strictly prohibited. Enkramo nwoma mu ni o. Ai, wo se ne emma so oba betia ware do de. Ono de be ma betia ware. Ono ba de strictly prohibited. But in this era, enim sa if we continue with this debate, one day the women will rise that they want to marry more. And you can't stop them. Because also if gay any lesbians this one is na say we oko certain nations is there man ware dodo. Right. Enti un is a 2 the women na ya ware omo tete no enye bi ni ne o. Tete ne na no ware. Tete man no te say na ne ma te say. Tete man ya ware ya yetimi wo yakura akura na nyina yetim. Yeah, we lived under polygamous. Ye nyina yeti akura ase. Aduane ene ne ma ebe ye nyina ye ne one place. But there ho ayi ho ne ade. And then this how no oka say obi ho bra. When you go to the restaurant to eat, did you check the one who cooked the food? O check it. No, so ade ni nyina ne ade a system no is changing. Nti one day say ade ne ye excess, ye kan say the apia fa ho ne handle. The wako to me you can't say handle, but you can't propagate these things, yeah, man. Because this generation is irresponsible for polygamy. Because these guys who allow someone wild to do the basic, some pan come baby so. No, Debbie, I was say, oh, yeah, no, Saudi a year by me, this generation is irresponsible for polygamy. They are not ready. Because judge your man, no. Said you come so kind now percent a young penny for. Who says that generation will wait for penny for? Who didn't TV the deep penny for no agree penny be home. When you say then ya can ye your obey. One, you better Christopher so because we go to scripture we or say 1 Timothy chapter 6 verse 12 say fight the good fight of faith. What we believe in, we'll fight it. Until when it comes to Akono, it's a fight. Now be bien ye James I say go be robbery or me robbery like sometimes a drew baby that's the first base near namba cave can one betting in I adren say
ye na ye de akyekere ye ho se ye nware baako ya ware baako so a ye san nam suma ase na ye twem pana ye nam suma ase na ye sa na ma yes and necessary obia or ye polygamous listen obia or ye polygamous or humanize Ache Obia. Let's debate it nia o ware dodo no before so be ware dodo no I'm telling you said the normal say be unattached and so unaffiliated omo ye humanizing che omo ware baako before san no be ware za you know most of them on ba no kotwe mpana na ye kamu a e so ware no unyini se nyaatwo Christopher die no mu ye se nipa ni so de baako ensu sumase buruburuja ne de na kura sumase no kura kyere ne awayi nanim aware mienu miensa enu nti na meka say fight the good fight of faith and you fight and some of them they are not trained in that direction. So what you are saying? Two, say you all can near more can say, oh, obi warrior man mu yedu, nya warrior man mu yedu. Nations are omo warrior dodono. Nations omo warrior dodono. Uhemu a development be no omo warrior dodono de chen omo. Ye call Mali ni ade no. Oko Europe no, any America kra mo say ya abrofo omo ye de and kra. Omo war resources no, they marry one. Omo warrior no omo development na chen omo de ana. Ye call AC omo warrior dodo. Omo so developer. So ebi anche obia. The only thing is one, yen regulate yakono. Akono hanipa na akono na nya ware mu nku an e transcend to sika any other thing na ka ho, and this one is part of it. Now we can make our say aware anya yi uhwemu a o ya scripture was here 1 Corinthians chapter 7 no verse 1 we think be ya nka mo bi akwa ntache oba nanso akono eno e nyame komanda na ye oh that's in scripture now what is that Paul no na Abraham na okano enye Abraham so na so wire dodo no enye is no Abraham fametum that is no Abraham wonim Bible sam de emfa ma ha o the Bible de ye nyina ya boa ye no wo mo aho me mo who is Abraham no Abraham okano Abraham was a man like me say Abraham if he was able to marry one more than one now Paul so can marry one and he's accepted. And that why from the beginners of God has said yo enunti na make no Abraham e ware dodo o ware dodo wa dia tum Paul so ka say ware ba kwa so ne what do you mean by that mama nchiro mu Paul no o ka say eye ono ne perception one ka say the perception okay mama one scripture don't worry mama one scripture. Right. Matthew chapter 19. Matthew chapter 19 says saying. Call Yesu nchen. No go say e was so be a John 90.7 FM. We make it two statements. Or say one. In the beginning it was not so. God made them male and female. Wo ya bo wo ya body no. Wo se wonim nyansa so wetia ware dodo. Papa no no bo obi no. O ka so yi Adam mfempade wan ka sa Adam mfempade e baako. O se wo yi ne mfempade ni mu baako. Brother Philip. Me ba to mami ye o yi ne mfempade mu baako. So what you say? Na na de man si. What is you like? Na fa wanu si na me rapa mo. Ne mfempade no. Na wan ka se Adam won mfempade baako. Wan ka se Adam won mfempade baako. O se o yi ne mfempade baako and what the boy. And Yesu now this na mama of avance na mama na. Yesu say o se mfitia se obo ne bema and wo ba. Then the next was so makoma din tia. So because of the hardness of your heart, why is it that when you know the kind of now Oscar, you married her? What the next year Jumaden, and no one scar by Teresa by wire do because when you're scared do. Meda se brother Frem, obe home so hana mako of ahaba na ye beto aso yo. Awade ni ho for mema eye man so over. Maminti o namako nana ho enom. Wetie nana, wetie brother Philip. Wo enkomo edapono so wugina hene enye me wanwa se wogidie ni san so no antimi ensipo nana se me fa ba bia gina de a brother Philip hiti kama pa sa nana banso hiti na me de won se ye hiti asua de choro no na me mi gina nechi wugina choro kronkron no se ana choro no mu de wen choro kronkron ye ba ko pe choro kronkron dem ni say ye ba ko okay be an translation na ye different languages but ye ba ko choro no nyina afiri nyame home mu no correct na ye ma tenetene ya yi nom ne sa na nana obusa som wo ho na eba te se amamere nso a ewo ho na no wugidie ni sen ye ohene ni tinase a gidie no pempem ya wo manya baabia mfansi no obohu se ye kan na jiwfo wohwe presentation amu ye na se sompa da woro ma ye a obi anya bie ye se sompa na de radio ni TV experience foforo kora abanti abrebe so follow no won se wo ye no nyina no e kama ye se saa wade no e wo abibire amamu ha
na baabi a wɔn nso gye tom sɛ yɛ ne nyinaa nso ne abibifoɔ anya encounter abibifoɔ no yɛ wɔn anyame di kan bɔɔ wɔn no na sɛbi yɛsɛ sɛ wonim atɔpa a wonsene wase nti nyame no a wɔyɛ twɛdi ampɔn yɛ sɛ adini no kora mote aseɛ sɛn twɛdi ampɔn nyankopɔn yɛ mote aseɛ sɛn nti wɔno ne deɛ wotwere na wo mpɔn hwe saa momu a ɛyɛ twerɛ di ampɔn ka sɛ ɛtwɛ di ampɔn nka mekyerɛ mu yie na ebinom de som ɛna ɛka asɛm yi ebinom de amammerɛ ɛna ɛka right na me wobisa me sɛ mewɔ som bɛɛ mu a me mewɔ kirimo wo krimo ɛno no nkyerɛ mu ne sɛ ɛno kristo kakra kramo kakra na deɛ nti a mewɔ kirimo ne sɛ meyere yɛ kramo na me nso mefa yɛ kristo na yɛaka bom na agya yɛde korɔ na me deɛ awadeɛ mmienu mmiɛnsa nan num nsia kɔ akɔsi dumintia na deɛ wɔse baako pɛ ɛna wɔbɛyie no wɔno nso mintia ne deɛ na anɔpa ma menkyia wɔn a wɔayere nom no wɔwɔ mpana nyinaa ebinom yɛ agyidifoɔ kyerɛ no se mo nso ahonhom no nyinaa nhwɛ na deɛ ɛyɛ no monkura mu yie nipa bia yɛ honhom nti wo na wo se wo wade no wo yire odi kan no wa wobɛka no korɛ sɛ ɛyɛ biribi na ɛma wɔn nsa tɔɔ no so anaasɛ nyame na di mu bɛhyia yɛ sɛ nyame na di mu ba bɛhyia yɛ a ɛden paa so wobɛtumi asan afa nkyɛne afa bi aka ho ɛno nkɔda nkyɛn wɔ sɛ wɔn nneɛma nyinaa ho kwan na nso nyɛ ne nyinaa na fata yɛn nti wodeɛ wo abusa ho na asese wo botom na hwɛ wɔ adwuma a woyɔ ɛne wabra ne yere a wanyɛ ne ho adeɛ pɛn wɔne ne kɔkɔtwe mpena saafoɔ no nyinaa mmatumi ba ayie no ase ɛhɔ na ɛtoɔ bɛtumi yɛhu sɛ saa no sɔfoɔ yere no mmienu awufusom no mu o hɔ na yɛbɛhu sɛ saa no nti ɛda saa no ɔwɔ yere na ɔsan wɔ mpena ɔne wei awo wei deɛ koraa hwɛ no koraa ɔware nansa na ɔba bɛware ne yere ɔyɛɛ ne ho adeɛ yi yɛma no koredie no ɛnni anim ɛwɔ wei nyinaa mu afei wɔ sɛ momma nya atweme mfrɛ ɔdɔ mu monkyiri bɔne na mommata papa ho woka kyerɛ me sɛ awadeɛ mmienu yɛ bɔne kyerɛ no nso na ɛka kyerɛ yɛn sɛ ma mommu atɛn na yɛmmu mu atɛn mommu fɔ na yɛmmua mu kumfɔ ɛsiane sɛ som no se sɛ woware mmienu a yɛ bɔne yɛaka de yɛato yɛ tirim nti yɛyɛ koraa yɛde siesie sɛ bio deɛ wafa foforɔ no yɛtumi to ne san koraa ma ne yɛyie na nso ɛda de ne deɛ asie afei na ɛto aba bɛteɛ nti na meka sɛ awufo som hɔ meyɛ ahia me paa woka Chad woka Burkina woka South Asia nom ne ade Ghana amamu Ghana yɛyɛ nyaatwemfoɔ no bia ai wohwɛ sɛ deɛ mmara no yɛhyehyɛ no a na me deɛ nti a aware dodoɔ no megyina akyire paa yɛ sɛ nana sɛ yɛama aware dodoɔ no anyina ne yɛyɛ ho sɛ yɛnkɔ ne maako na mmara no ɛnyina ma yɛhu sɛ obiara nya ne yere baako obiara nya ne kunu baako a sɛ tie bia gay lesbian ɛne ne ɛkeka aka ho yɛbɛgye atom ɛno nti na me ɛha me a woka aware dodoɔ a menya nkɛyɛ wɔse monwo na monnɔre nhyɛ asase so ma afei wɔka asɛm bi wɔ twerɛ no mu sɛ obiara ne hɔ bɛtumi asom awuranom mmienu wankasa awuranom o wɔse awuranom mmienu nti ɛnya me nwanwa sɛ islamfoɔ nwoma no baabi ɛka kyerɛ sɛ wɔbaa deɛ ntumi nware mmienu ne mmiɛnsa na mmom bɛrima deɛ ɛbɛtumi aware mmienu mmiɛnsa ne nnan bɛrima biara no a wɔbɔ ne ho mmɔden biara wɔyɛ deɛ sɛ no a na yɛfrɛ ne mi wura nti yɛka awura no mu a wɔn yɛ hefo mu yɛ mmarima nti obiara ntumi nsom awura no mmienu ana kyɛ sɛ wontumi ɛnware mmarima mmoro mmienu nanso bɛrima deɛ ebetimi aware mmienu mmiɛnsa ne nnan yɛnhwɛ me mma foforo no mu me deɛ me wɔ dada no mu tete hɔ ɛba twerɛ no koraa ɛbeba mu no a yɛahwɛ awadeɛ no wɔde yɛ example ɛkyerɛ yɛn Adam ne Eve ɛna ɔbɔɔ wɔn mo ɛna wɔn wɔ Cain ne Abel ewieɛ no ɛyɛ den koraa na Cain kun Abel ɛsan sɛ na ɛyɛ maame baako kunu ɛma ɛhɔ na deɛ nibire baayɛ o wei na yɛ panyini sɛ papa ni hɔ a ɔno ɛna ɛbɛhwɛ akyire hɔ na nibire ne hyɛ ase efiri na mmom sɛ Cain yɛyɛ na ɔno efiri ne fa ɛna Abel efiri ne fa ɛna sɛ ɛtɛm nso deɛ efiri wɔn mo fa na wɔn ho sɛ wɔn nyinaa papa baako
ɛwɔ sɛ yɛyere yɛn ho so mpaapa yie na wotumi dɔ yɛn a ankasa nneɛma no mma aware dodo a ɛwɔ kyerɛ no mu nyinaa no ɛna ma wiase trɛyɛ aware dodo a nana ɛnɛ Ghana ha asɛ yɛmfa bibia ho no ɛyɛ noa aware dodo no nti meme de mintia sɛ yɛsɛ yɛtia aware dodo a ɛna yɛ moma yɛnyanya atwem yɛnka kyerɛ wiase nyinaa sɛ gay ne lesbian no yɛn mom yɛwɔ yɛayere nom yɛnyɛ nanso deɛ ɔno sɛ hɔ na ɔpɛ no nyame de obi apa ama no wɔmfa na mom sɛ yɛbɛkyerɛ sɛ ɛhɔ no yɛmpɛ yɛn so a yɛnhyɛ mmara keten biara nti wohwɛ projection yi a Ghana kanya atwemfo no ho tworo no so sɛ yɛmanya atwemfra odom yɛkyiri bɔne na yɛmata papa ho nyatwem yɛ ofa yɛka ho asɛm ntra yɛde ade ato so yi afe 2023 wiase ha aman a eba no awade dodo a yenye ntom we so ya another survey a omo aye Ghana ha no technically speaking awade dodo no yen sheda nka se ye bone ena yen sheda so nye ntomu nanso nkrofo so ye yen sheda nka se ye bone yen sheda so nye ntomu but nkrofo ye nti wunya atwom na wo ka no enu ndi a mede we ato so ndi nana maminti akwie tia wana memra nana na ye orere bata ase no Sompa FM woni me nya adwen ti kira wo de mu technically illegal ai that ne means say technically no e adea etiamra e brofo na wo ka se technical for the etia o mu technical ni a wo de wo technically ba kan twi say wo ka wa se wo na wo ti wo bebi sa bi say be kan twi so na wo so ti bebi sa technical ni enda me ka se technical no ye kan technical no a say was stating a category say in clear terms because ni enda me ka sa we you be research awaye but who read it through Ghana laws now and I dream I take it time to read through my search here Ghana laws any baby expressly no ebe ka say be a polygamy ye be a illegal or Ghana me hunu ye de it is a way na opposite chire mo dia aine right mate yo na awade dodo no fani pa mienu mra no makwa fani pa mienu popete ni ware omo one after the other yes but one say when it comes to the traditional way and the people between ware that is why me da say endi akua say nkomo yi ugina hene nkomo yi ma wo microphone ra on ono oba de hin obi gina Kasa. Where you open discussion, Kwana I discuss. Okay, I'm not no so far no de won aso ko hakakra abakakra. Normal. And I didn't hear the energy. Nana me your baby, I'm free a man angle. Me say about one should you have it. So say the original was of Bassoja and obey it. Share or had trust him 90.7 FM. Ma almost sorry. Bible no say I know me GD. I know I am me map. I made an answer. No moon I make can you foot to an inch near the internet. Made the bay analysis. Oh, share great women are no more Bible no more. No more ye omo ye sing men kan the same puna what you say no more ye one wife to a man okay o show him Esther no ye a single wife to one husband o show Deborah obey a judge ya this is because abrani abribia no yes obe ware dodo a eya na affect a man embo ama a man no intimi shine ewa wadie ni mu jealousy ne emotional abuse na ekoso no eka wo mo hye eka omusunsum ehye nti emboa wo mo Sompa FM nyakopon endorse say adewe e wo samoye nanso ya akase ne ye bi ne society na bibia asesa change nti e na ya na ema ya ware dodo se obi bonyomo a nipa ne kita copyright to enyomo no obi twa ne movie a so on piracy ni ade ade yesa amra no ebechew yankopon na de aware betintim ho mimi gidie mu no
utifie na wo ye debate a wo so fa ogidie ye debate nyankopon ne kita the blueprint to our race and so no any debate team ho into pade no mu instructions a eyo no ne nchen na bekwa kobisa side dey we ye ne sen ana side dey we ye ne sen esa ne say ono eno ode baaye right opese hu said de wo ye no na beye ne yi a eye ne nchen na abekọ opese okọ na ukoye bia eye ne nchen na abekọ nipa na ode baaye no so kire say kaza nipa na ode baaye no so kire say mama mo prescriptions I was mu follow all the scenarios and as stories na Bible mu ni na no fine e obi abrabo de but then obi ye bibi na se entwe yi a e was yesu free nipa ne mfum so mu ebi a Abraham da na yere enwo enu nto na oba foforo ekodaye e ma ne yese nu so begina so akase oba ware dodo a that is on to you but then at the end of the day to say David dey ekoye nsem bebra oba fa nipa no mfum so na oyeye no na wosua bibi afrim enye sa na entumi emboa emma wunyini you take the mistakes you learn from them because in penny form ware dodo or choice minima ebinum edi debate editi a Christopher no at the end of the day they suffered for it omunya ho consequences into prescriptions said they amayen trust am ne kwa kan bema beja ne maame ne papa honom na wakoka ne yere honom ni na aye nipadua baako wanka se obekwa akoka ne yere no mienu ne miensa ne enan ho ose ne yere baako ena obekwa akoka ne ho na omaye nipadua baako aha inti say anti ase nipa na ode baaye ne se obema beja ne yere bema beja ne yere bema beja ne maame akoka ne yere ho mama nipadua baako ono ode baaye na sembo na oka che na zo betena baabi aye de opase ne wala Mira asibebre nana mamintio any quick rebata na ye beba na ya ba be 5 for no mate na ye time de be point time be ye pon 9:30 ya sir ai ne ye be ni nyina okay mate me da asibebre Owoahene yes sir wa wo se wo kasa na se wo kasa no eye kasa eye nya atwema wo de be nwan saa wo be bre saa nchiremu bebre asem no ye straight Bible no a eda ho no nyina a whole book of the Bible no eye obi oware nan a na sefo nyankopon se watwere wonum din ewo soro what I say say ni pay na a dominate Bible hwanum na gi Israel of apa hwan na gi Israel Jacob asefo agi Israel ware sen me unim sesi ya metiwe right ye me pie na nabaka ifa ka ni eno nkire se force minya ka baako na nabaka ifa moto ni ono nkire se force minya moto baako na Bible na ekita ye no se munima Bible sabe se ye kan nipa wo Bible ma ye nkan kwada ne man ka ho so the Bible na be kan se wa de a ti me kan akosi se Bible na etwero se Adam ye bo no na Nyankopon hunu se obehia nipa oba na obo oba kan ne ho no brebe na yeti se Nyankopon ema obi wo ne ewo tetemire num se wo yere baako me bo wo mfe pade baako be de na waware dodo eduru ba bi brebi kro obi ekofa obi yere no oka kire se ye emanko na wo panka metimi ama obi aka ho Nyankopon ye obi a odo wono me ma ne bose eden ebamu ena ware dodo no se wo tufu under conditions se aho kire na aba nti nipa nya ho hyeso amete ase na ware dodo de obi a wo ye bema wo mu odu a wo ye adwumaden fo so hwe bema bi o ware dodo no wo ye smart in business wotimi wurawura eko hoke edeba and let me tell you meba ho nyina ntu de mankasa wo ko outsider abrofo na wo hu omo se omo eware baako no obeware baako no one ne yire na programme enduru berebi no ma nyina kokot no ma file for divorce because broni no boget na say say one ne yire jae broni na ono ne yire one ne te no oba no kura bia one lesbian partner obema no so one gay partner indeed the other side of the issue no okofa abrofo sem okofa abrofo no ono masem e de beka ye de ho a enye yie ye Africans we live as an African say ye pe na ye nyansa ye pa enkasabe
yesu yetimi ye bibi ma ne fa wiem nka nyɛ sɛ bere bi ɛda so ɛtia ɛdi Africa for ya mamre ne sɛn ya mamre ɛne sɛ ba na ware mu a entia sɛ African man wobɛtimi ware dodoɔ ya mamre pa no entia ɛno ne ye ya mamre ankasa entia efiri sɛ wo hwɛ som a edi yanim na enam so adi firi ye Nyankopɔn na Bible de na no ya na ɛbɛto yɛn nkramosum na no na obi kasa me de me ye pepe ni onti ye de am ye kramu ni na so nim de wo ka Islam ɛyɛ som wo ye pepe ni nkyerɛ sɛ wo ye kramu ni Islam de ɛyɛ som wo hwɛ ma seremfo no dodo na de ma mu twusu Islam no na polygamy ntia because wo hu sɛ omama mre no in a way no Christianity no en favor omama mre no nti na wo sɛ mu twusu Islam bra me ka akosi sɛ aware dodo enye bone so ati ase Bible no brother Philip kra gitum say enye bone ha the Bible na kyerɛ ne kle de kan enye bone de etoso biem aware dodo sɛ wo ye bema na sɛ wo mu duro mu no sɛ wo anware dodo a eno na gya o mu nya atwem wo bɛkɔ na sabio obi ato ne din sɛ me ye Roman father me de kra me nware nso na ɔwusie ti o ɔwusie so ati ase obi so ato ni Roman father onwu nsi owo ma obi ahu se ne bani nya sa dabi ono onwu kura oni ayi kura oh mame nkyerɛw ndo de idana de yam na yo obi so wa o ye Roman father otimi hye no so edi no mra no so ye obi ye Roman sister our practice what they say lesbianism because man ko an hye na man ko hye ade na esi so ati ase eti akono wobetimi de wano aka na eso wontimi mfa wano a wode ka asem no nwure nipa na tenka mu okay enu ti polygamy a ayese ye de som bi e ba betene nipa binum amana kwaya te se obi ware baako e ka ne yire wana obi betimi ahwe na yire no na ware a na kwaya te se som ti o enye nipa na atenka na odi wode som de na eye ne de nipa beka meme de misusu se wumu oduru na wobetim because polygamy no ye ka the ugly side so eniema bebiri o ma bra etan eniema bebiri o mu so ayedai etan etoda nipa no esanse na yere no mu dɔɔso nti kyese omu emma no bi that is when the nipa no nduru bema na otie one side bi anase bi a woyɛ Islam anaso bi owo mu nti som no nkyerɛkyerɛ nko achi na ɔde odidi ware se wodi som nko nkyerɛkyerɛ achi na wamfa wunyansa nka brabɔ ho a wobɛsofa obi ware wate se ɔware baako pɛ ni Kristo som se ɔnware baako pɛ wɔno anim se ne ho nsoye enso esan se asɔre ka se wo position die ɔsɔ ɔware nti no de America no akɔyɛ baa ho ade wo bɛbrɛ the same thing na polygamy tie so ɔbɛware dodo a som no nkyerɛkyerɛ akyi wo so yɛ nipa Nyankopɔn bɔ wotimi dwene tena se we ho value ho se woduru se ɛwɔ sɛ woyɛ sei anso ayɛ den watu anamɔ ɛnyɛ sɛ wo bɛyɛ den wo bɛbrɛ ne mo meka akɔwie se aware dodo ma bɛɛma nyini kyɛ tetefo enya mfie dodo no nyinaa omumu odu no aware dodo ne ma omunyini kyɛɛ bɛɛma wonduru 50 years na ɔda pressure duro so na wobɛkom na ne yere baako so ati ase fi sɛ wobɛkom na kwan kora fa so onya ne yere no ɛyɛ condition na ɔmo de wareyɛ ɔkɔnye mɔba na ɔwɔ asɔre mti ne yɛkyekyere ne yɛde ne ma no brother ma mentie wo nso briefly na yɛmɛfa afrɛfo no nso so wa ha why no bɛba bio media make nyina ne sɛ na point o rezi for say obi be ware ne de ene de ni nyina light enti ma enti wo so de so obi a lesbian ni kunu ya hu no a lesbian obi so betimi a ware do na ye lesbian is something that and then it me free ni pam nti say ye pe bibi ne de qualify ne ma ne na one na ma twa bi agu ase na of papa mka belief system say any time he's debating on his belief. The fact that only book be had than and now only say bia or you be arranged ni believe no or debate. But brother Philip, would you too say biblically our do anya bone? Oh me I'm not saying our do anya bone. Yes an America. But the American say entia Bible mra baby a. Tie eye say entia Bible mra. Bible na say one wo hwe eye me read and me read from all sectors. Baako two baako kura do ka say so bi kura be di candifo wa sorry ma say onya oye oyere baako kura it was specific. Na wo hwe ni fie so yie. 1 hour is not only about a mawa on Jana wa keke to raise kids and we take it dexterity because one show mu ya be man kwala ni na twiste
for you know most say bi kura ene obeti akwa emakwa na omotete mamo because most times ye jo mo ho ne when your ban say na gimu dokura bokura na wan you ne ba ho so no sebe o ceremony the way they public knowledge KKD you know na yire ba ko hwe ne ba ko owo no ya na ohun ya ne say onu na ni kura ba no so na akwala na da ne gay. So what you say until because this our generation, you know, when we are talking about this issue, we have to be very, very careful. Right. It is better you be more of seni pano or said you okay say seni mood. Those are the conditions about. What the conditions about? That's okay. But this generation is too irresponsible. Say we promote polygamy ni aye obi anye no obi anko ware say India. No, me I don't support that. Me da say offer mama che won so na yem fa afre for ha. Won say eba aware dodo ya ye kan ya. E sha se firi tete ho. Me dem se apam dada num dia na me de bedi nkomo tete ho no na postpaid for ma na wo ho enen so prepaid for se bi prepaid no gawuta ganama usika kura wo a na otimi ye ho adwuma na otimi ye ni ye edu ba bi kura obekọ yire ho kura toda je utimi tua ye de eso ye yie an na wo ntimi hwe me se de eso hwe me di agro no wo de dada me wo basa basa no wa kansa a kire wo enti je se oboa ho ansa ene ya prepaid for na ne mo nkane na ye postpaid ne de na ye hu sese wabase mo yedu wo hwe sade wo minimum kura ye kese a wanyini nti ye ware ma wa ubetimi awo ubetimi ahwe no nti sabre no ebi kura wo kwa ye mu ye wafu sansa na abaware no je se wo tene wo nsa sei ema wo nsa ne timi to ba ko mu esan beto na nafo so aha sabre no na ne ye jama awade ansa na obetimi aye sanso no na wo nsa hia se kan kura aduru akiri waye kokoo na manaba ama ye hu sesese de ugina kokoo achi aye hu waboa no edoso nti so oba ba na obedi mi ehe kura still ebibeka na sabre no yakọ wara breo na ye kore aba na yaka cho se ye to kane ama wo ne mu nkrisi ne de wona abeto ye no ye kane no na nso enne ansa na obefa prepaid for no bi no yetimi ba kura behwe wo dan mu hwe se dan no wa wo de a enye wo bra bi na okoli bia na ada ne dan mu de ya hwehwe sa ne ma ni nyina ewie ko account so nko so wo bibi dem ansana se ye be ma ho kwan ya ma ho kwan enti yen abibifo a Ghana fo ka ho de aware dodo ye de ye nim ka ayo yentimi nye bibia de yetimi yo ye se ye wo we produce babies enti yan kwotete nwoma num na ye ha na ye nko o na wo de wo hwe adehye no a wo mu di ade no ene nko an hefo ne doso nko ana se de be ya wo ma se betere no betimi aso ma adehye no nti ye ha de aware dodo no unya kan hwe obi be yi wani wan hwe a waso dan no ebeka na mom se woje tum de a wono mbeba pa na wo mabayi na fe watimi SSC me da se bebre enkomo no na ye de agu on 0598994994 0598994994 dia apama kan dia nanaba kan dia brother Philip aka obia kire na dwen wonso wadwen ewo awade dodo ho eye de wo hia mayente won kan sabre ya na fe yento aso enko yenim 0598994994 Adea Akye Abia adwumadi esu nie. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Eye frem osofo me kasafi opo he. Ye da so osofo mayente wa no peye. Chief ba kifa. De omoken aware dudu yi. Ebetimi aboa yem pa bebiri. Anka dada ntime a omuye disco we dada ntime. Ketu obetwa wo. Because my Japadia kakra. Me were my company kakra. At once na that's all ban on point of Japati. No asha here e yemen ntime de si wo. Se ma nyame mama de mama ntwe me ho kakra. Be ho na mawu ko. Na Japati na be le de. Ba omuye mienu miensa. Japati na nya nko de nti on ka na wo so kubekumi. Enta wa do de no pray ni. Aye. Ye da se bebre also awade dodo ye. Onso do de ba good morning. Owoahene Acheampong. Yera kalente mayente wa no pay. Na mpanyifo na kasapa na. Omene nta submission na kwa afanu bia. Na menta say our do for business na na nya. In fact, polygamy ni die. On negative side and positive side, but then who any no. Let's say after a man I involved also.
omo impact bi nya o mo so nyen consider no so ara do ne de na ni bi say nya di bi Yada say onso wo ba dwumadie no so bi 0598994994 na wabo awura enkomo yi emu 0598994994 anopay na waba abekire wonso wadwen wo ha. Good morning. Hello, good morning. Ma twon free phone no na say ma volume no form radio no yentio udini baby o kasafi. Hello, udini baby o kasafi. All right, yemfo be for good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, me patron monhwe no mame na yenko. Good morning. Udini baby o kasafi ma radio no form. Hello. Udini baby o kasafi. Amen. Opani ma yenti wano pay. Anze makasabi na yeye ya mamre mu a. Ase ya mamre mu dia aware ni no enye bone ewo ya mamre mu. Na Kristo fo na yeye ya jatu sa aware ni no. Kristo MTS fa ibi ko Kristo mu kana. Bidi mo wa so mo da so eja aware ni tu. The Bible na ka sa ko mu dia aware ni no. Enjintum but ya abi before the day awari you know wari anye bone e dey mean fa hono yen say that bebre. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Udini baby o kasafi. Oh me do for me kasafi bushia ya da se ma yeti wano pay ofa awade dudu no e ka chi so pi se enya de papa if you say, in America. Then you say, Nina Abraham, and bear 70 years. Now, what is the woman? Women too. Now, no pressure cry, won't come in a minute. Sompa be able to draw. Now, you pass it to be a true man, you must keep your promise. The part of what cannot cry. If you are what the good offer. So, we will soon be any woman piano for the sake. I want to go. And yes, that's it. Bye. Yes, that's it, baby. Also, Basubi. Good morning. Morning. Udini baby o kasafi. Yes, I can do it. Can you get the advantage for Nkoranza? Yeah, that's me too. Okay. Let me get to you. Our video and your mamma, and cat and your mayan and your mamma. Go back to my good night. So, I know I like to take someone in love. This is papa. This is free. Yeah, papa. A collaba ko ekurawa. Papa kenya u ta plan wata. Ta do wa papa ni fi papa sa tia kola. O won ke chen wata. Ma me sri se ne baba na baba na papa na fi phone. That time enye emwaye ye han kola no. Tumi me die ba do enye maye ne. Yo, yeah, that's it, baby. 0598994994. Also adwen kire ne dia wen. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. 0598994994 na wabo awram 0598994994. Good morning. Morning. Udeni baby o kasafi. Yeah, Primary James, the Kasafi. Yeah, that's Ira, my intio. Bible, one of the Bible by the Ghana. Bible no a de buy na abrofo no na de Bible buy. Na Bible no enye culture. Ya na nanuma omo buy omo ware nsia na enunu a omo wu ma bebre no bi sa say omo be kwa head ya na omo kwa head. 90.7 Eno de obi anim. Obi anima. Onye what is for Kaza, you give it to Kaza. Sana Bible no kire. Eji Bible na abrofo no de buy no e omo dia. Eji mama ya jibabu nuntu mo fanki chiri ya ho chenche abra yenti mi samra. Eji pedasi. Yes, so yeah, that's bebre. Good morning. Good morning. Hello, good morning. Hello. Udini baby o kasafi. Yeah, good morning. My intio opani udin. Yeah, friend Samuel, my cousin Frebusia. My intio anopai.
Okay. Our dodo to me, me humbo ni biya ewu. Na since amanfo bibiri kira our dodo enye. Na kakra me kan say yesi our dodo enye dia obia ntna ne dia ba ko a wo na enkonko ba say owoyire owompla ene say yentiment traba ko no so dia ene mu ba yentintum preko nti media akra me kan no. Right. Yeah, that's no so the out by ubetimi a join in 0598994994. Good morning. Good morning. Would anybody be akasa free mawura? Pastor, so na danka pese nkwabe. My enti wa no pay. Pastor, wa je dole die. Me mo komo die ni. Because I am a dance now. Na answer na din tore fa wa wa ko na sindi no. Na maybe oba no ena hu sie na hu fari ya ni wo fie na be na be ke bon tia ko ba ko sana ho. Ba wa tu bu so wa ni tu dia. So ti e ma ma no mo ya anokoye pefo. So obi won mo fa ma mi na o ba ko sem so sin ba ko. E ba na sa ya ni ntwe. Right. Yeah, that's bebre. O don so adwen kire ba 0598994994 0598994994 awade dodo uji nya ugidie kura woje tum say ye ana say nye. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Udeni baby o kasafi. But me the Isaac, me kasa 2.4. Yeah, that's a Isaac my into opening. Aja me that. Aware dodo die ye pa. Ye pa. Bani da bia monopoly wo bia no tabi nse ho doso. Kesa wo koda na na o yiri bia wo ko adwuma bia ko ma wo yi sa. Na wan fa bia o kan se fa bi kan wan fa bia kan wo. O ka de wa shegen so so ma wo yi even gate. Entu bi se mu ye nipa mi no na o ye ma mi nkan na mi nu a. Again, the man because only the way me ma who cover 2.7 and the one who cover 2 so na worry you. I don't want to put in that your cost Right. Yeah, that's a baby Isaac and also the other baby. Good morning. Good morning. Me ba jaw deni baby akasa fnentio. Master, the refrigeration and gas service. Yeah, that's opening my intio an open. Mamencha na mawajuma. Amencha we onkoye apam data. Also man mo na juma so boy juma pa. Ame ba ma sam so no. They were say no kore e ba ko kontompo na etoso. Abodi ni nimfiti asiense kan genesis man also oba wankase obo mema anase obo ma oba ni berema oba ba ko na bema so ba ko. Yintimi enko kase ye kosunti e wote ye ware benu anase miensa anase nine ye ne sa ayam konso yense abode ni fitia benefit for any no so that ndawa. Right, yense da se bebre ma yemfa won so wadwen kire. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Udini baby a kasafi. So where do you sorry, my friend number na my friend. You yeah da se bebre nyame nshiraw. Won so wetimi a join yen. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Udini baby a kasafi. Wadaro mama one so kakra na yenti oye. Ba je from Isaac ni kasafi do man kesi. Yeah da se Isaac ma yenti o. Pacho awara do na mo kan ho asem no. Awara do tankaunya de ma de anka tin wari mi ni anani tanka ye. So genta me ka je no ti ni kuedi. Mawari ba ko obano wo fie mismi yu du shejuma. Na kwa mu gadi o de ma wo kwa fu ma wo ye adwuma no. O sanka tin nya obi wo wati. Nka won so wo ye ha se o toto ja amount and I don't need you come over from one. And you don't move your own way, you know. Never no one will afford me, you know, to make through. That's no one can see our little all right. Yeah, that's it, baby. Once we wait to my journey, says, yeah. My energy, Benya, you chat to her. In fact,
calls on the bar na baba ma yen hwese ye de we betwa to na afi ya sori anopa ya ma dwumade bebre wo animu ene na ba. Good morning. Morning. Udini baby akasafi. Woni akodo ni kulu. Yeah, that's open my into 90.7 FM. Yo. Minimum dia to ma jumse. O ware ni na miensa o ta kure. To be kan kura ka fi wo de fete. Biso on wa ware ba so kan wa kanda. Na awasu so e. Na say Utimi would we back up the crowd? Utimi said, "No, we will sit here and just a year one day." Oh, but it's a media. Now, all right. Yo, yeah, that's opening young for Freduma, you know, NC. Na fe ahumano so ayese pa ba de yemfo Freduma de no NC e wa ha na fe menye adwuma we tiawa emfa emfiri ho enom ansa na yakọ yanim ene anope e wo ha enom na fe bibia atumi aye kama ene anope e de amaye nyina Sompa FM. Odo beba na maye atia nyame nhira mu nyina